E toe whatalwhat, le tutua ma le o nanga alo si fonga o tai a fou Samoa, ia ua lolo fo yaso tātou te le o toe wheloa i lunga peau ngaru le ea. O lea ia o ia i tatununga o le atua rawaia o le atua e na te whaasoa mai teimi o le soifua ma leola. Toe maua nei pa noa ma le nei lau le lei. Toe wheloa iai ma mafuta ai le tātou au nanga ia ma le paia ma le mamalu o Samoa i tu iona i tu e wha nei lalolangi. Po whela lava o le nei ke lope o no mwhai ona e maua mai ai le tātou o nanga. Patalwhatu ia o lautou o no masani tu ila epa whaaftaili o sua. Na tu le ngata mai le tātou tanoanga i se teimi o le vai aso na tia nei. Ua peua whaisi umi o whaima misi e tātou. Le tātou au nanga masani. Peua tau whaisi ioi, ia o nei luktu nā ma le laina, ia pai whaisi pisi o le nei i tū lalolangi o lo whai o na wheloa i ma mafutai le tātou. O le so, ia o le tātou porkalame muli ma le paanga. A le tātou porkalame o lo o mātou i nei California, ia le tō whaia mo whanua tupai ma Cheddar Sands Levy. Ia masiona lii, ia lii ta whea mali i Larry Levy. O lo o tā whawhau mai i le malotele, ia pi mo le lua vai aso, ia lea lana whaisi pisi ai o le tātou porkalame, ia ma misi ai ia le tātou au nanga. I nisi o aso leo tuena ma le laina, i o e peon whai atua le tala masani, ia tu o fo nisi mea whaale, nisi mea le ia, ono mea siri atu lona le lei. O awanoa le lei, o awanoa mātango fie, o awanoa le au maua. Nio e mafutai, ia ono le la teimi mua le nei ua tu vai e tono le maro nei. Ia ua maua awanoa, maua nei, nio e le au maua. E whiro iai sa o malanga i New Zealand, ma mafuta, ma whiroa i nina yaso pe fitu pe iwa. Nio e, ia ono tu e whai. Tue fo i maile nei ia leo malanga mai ma tu whiloa ai. Ia o le meo le whiofo fwai. O mori mawina, whea le mea o lo ia mawai, whea fo i le mea o mawai. Ia ma le mea e anga ia tuaile tatu por kalame pei ono matu ngā du whatasi. O le sola o le matu te matu por kalame fai fatasi le matu uma o lo matu ngā atu si fonga o tai afo ia o le tofa ia mofanua ia ma le fionga ia leota ia o le matu fasoa atu ia ono o le pei o le so o le mapo kalama sani ma le fionga ia leota tui vasingano mo ronga le mamea pitai ia tarwai o le so o le aso muli le nei o le porkalame whaatasi ma le tofa ia mofanua le melea ia o le matu ngaru e whaatasi tolu atu ai ia si o matu whasoa foi ia o ani mea o le ia au le tuba atu matu e tali watu whainga malanga ia o te aroa ia o le atunu o lo whapea o nāu mawai ia ma atofa ia le soifua mleola ia wa nofo ai ma whanau ai whanau ia ma whai ei le whatu ainga e ese mai o tātou lava lau whanua i tu tono o Samoa. Ia pei o lea ua maua se awa noa re nei a fiafi mātou te whaasoa to tolu tuai ia wā lau tū tāra le tū lai se funu.
Elelei mea uma wai ai Yesu. Afatasi mai a o te filemu. So se ngā lue ngā pulelo matai o te loto atu fili mai sasa sisi potonga po matu. Waia sila pia poletea itu. Pule mai lo matai o te whaia pea. Olo finanga lo olo tole. Whafteitele le atua lo matu tamai. Aulia manmanuia le nei afiafi ua te ali tu la lata le se fulu i le pō manatu matu te ese mana malama ua ngoto atu le la o isa le nei tu lalolangi au le viinga e fui atu i lau fio no lau tausinga i le mawai lea mai mato te leo leo te pui pui te marutia e te mua mua e te muri muri e te siumia lo mato vi ia oe whaavavau. Whaftai me uma, whaftai i lo alofa tūturi loa. Whamangalo matu se ma whaleto. Whaftai mo matu mafutanga i le atu nei, ma pō, ma paanga mai numa mau. Lo matu to e pō muli muli. Whaftai le ola o e fōa. Ia, a whio mai alo nganga e tautu lua, tiu te mawhaiwa, masani. Mawai le vi inga o lau whio matu mawatu i a te oe. Au lava o mātou tangata. Ui mangalo, me o malava o mātou se maleangai. I lo toto pa ia Yesu na whamaringina. Mangalo ai o mātou tangata angasala. Yesu ole mawala awai. Amen. Tātou te pese loa i le lei mea uma. Tātou tala noa i le amatanga mea uma. Tātou te tala noa loa i le mea pe tātou te pese i se pese whape e le lei mea uma. E le lei mea uma ia pe tātou te whape fo. E le lei o mea uma na ye o mana ia whai. Olo o tumua i le lang. Tala nolo i le lei o mea uma. A Yehova na ye whai. Tātou tala noa i le creation. O tātou tala noa i le fuafuanga pa ia alu tātou. Nā i e peselea. E le lei o mea uma a Yehova na ye whai. Wa sila silatu le atua i mea uma. Wana whaia. Whauta foi. Ua matua le lei lava kene se. Mua a o lona foi upo e tōs fumatas. Mona whai unga. Ua sila silatu o ia. I mea uma wana whaia. Ua le lei mana tua foi. O tala o fuafuanga.
e amata i le afiafi. Ioe, o le aso whaiutaia, i le amata i le tae au. E tau aru solo muri si mea tato, ioe, whaiutaia. O le afiafi ma le tae au, o le aso fōu lea. Tato pe amata mai i le tae au. Usu le tae au, mo toifo le la, tato whaitauina le tasi aso. I le whapena le whaiutaia. Whaiutaia, e amata tu le afiafi, i le tae au, o le urua i aso lea. O le afiafi, ma le tae au, o le aso rona lua lea. O le afiafi, ma le tae au, o le aso fitu lea. O na malo loa i pifa pena. Tatu pepese la whapea, i le lei o mea uma, o tatu taranoa, le au te lenga, o le taua, o le creation, o le ngā ruenga fua alo tātou atua. Ia, o le nā. Tui titi ia, lea ua sen tātou links, ia tātou paanga fo'i ma wō le nei tautua ma le nei o nanga. Ia, mai ia ona o tātou amata fo'i le tātou por kalame. Ia, whamaruru atu, whaisitu ai o le tātou por kalame o le nei afiafi. Ia ona e leo toe nā ma le laina, ia ro'o whaisi o lo nei ia le tamitai o mawhanua. Ia, se temi ia na ngai me fo'i lea o ia leo o ilunga ia le fionga ia leota. Fia mai ia. Ia e o le wō ia ma le paanga o mea mamai ale tātou tautua masani ia lau fionga leota tui vesi ngano le mamea. E leo ni malo, e leo ni tangata kou lau tau fonga fionga leota. E le fou leota i lau tau fonga i lunga o le tautua whapenei. Me lea ia papia le awa noa, ia i lau fionga wō man paanga le tātou wala leo. Ia, se temi fo'i ia, toa i tonu mai ia le tuafine, le tātua fine. Ia, e whauau le tātua. Ia, watuia le nei ama noe te amata whaafiloa i ilo tātua sa fo'i mua whanua, ia watu le awanoa, ia, o tātua fonga mai le mamaru le ili nei vaenga o le tautua mai. Man whalolo, leota. Ia, o te tautala ma le awa, afiafi manuia ia tātou uma o nā fo'i ua afiafi nā te loto titi o le tūlua o pō mao i nai i le steti tele o Amerika. Ia a mātou ia o le uanga ia tu le afiafi ia le mātou aso. Ia mana ia lau wha sinamanga lena amata i le tātou Pokalame o le wha isala elu e amata lātou aso ma lātou i le afiafi. Ia, pēla o le seangangal na e whaftai ai le alofa ma le angal lei o le atua. Pi tau atua i le angal lei o le atua o uma ona e sula ina i le amatanga o le tātou Pokalame. Ia, e toi whatalofa atua i le paia ma le mamalu o Samoa o lo whapea ona mai mo mai i le tātou Pokalame. E whaiva ese fo i le nei fo e fiafi ona nā ua lua tō lua mai nai i Amerika. Ia, e mole atua i whaftai tele lava. Whaftai atu ia te oe o le ulu o le tātou Pokalame nau sunga o te le epa whaftai li o sua, ia, ai mai se fo i le whalitua i le taunga mea ina o le tātou Pokalame nei. Ia, ma le whafunga anga tupu mai e o Samoa, tama mo lātou ainga fo i matama. Ia, whapea fo i a sunga i whawhenga inga o lo whapea na mai mo mai ia mo lātou whalitua. Ia, tainane fo i le paia o le loa o le au mātutua. Ia, eia o tāta nei o le au mātutua e whaingoa fo i lea o loo i aile tō wha ma le utanga. Ma lo whawhitai fo i la o tō sangisangi mai le tātou Pokalame. Ia, e mole ato i la o whawhitai tele. Ia, ma le whatalofa atu fo i sia uo futialo ato nio. La ia se teimu muli o na pai le ia se whamtalanga i le maua foi maftanga nafi. Ia whapea foi si o na whalitua o urima sanganga. Ia o urima o se toi lau. Me ale leo te whai atu eitu le epa i le tātou Pokalame.
whaafonga ese lava ia le to tele. To tele atu motu o lo whapea foi ona whaafonga mai nei teimi. Bato ila whaafitai tele lava ia te utou o lo whapea ona avea pea le pokalami. Ma pokalami e tau te whaafonga mai ai. E foi nei uso tu walu na mātou whetau whailoa ia. O le tala foi na. Mana ia pokalami whaafitai tele lava i le pokalami o whapea foi ona mawai foi la tau se mamaanga foi i mea foi o lo tupu li laulangi. Ia mei Samoa ia wae pole alava e peia au tilo mai uma ia na ia tunu ula iti ia tātou Samoa. Ia peo sea u whatoi whatalo whatu na pule mtu mua i tu au malataua a ingal tai malwa o fonti sua malwai whanua ia o sa ole msa leo mua male lau niu sa lua ia whapea fo ili motele i tutuila ia whapea fo i o nā tātou uso mai manua ia whatalo whatu tātou pokalami ia te utou malawa whamalo whaftai. Whaftai leo tā ia le lava e whapai mai i lo tātou tunu. Abe avelua foi ia mase tatu tala amata ia o tari ai ia le tuafine ia mo fanua ia o le nei vanga fiafi nei vanga o le fiafi ia after le foi la ua manino ia i ngalu ia le tulanga foi o felo inga ma maftanga inai lo tu foi vanga lo langi o e malia wingo le langa leota. Ia. Pe ele ngatele pe ole asola tangata. Sa ole lea. O le matupo mulmuli nei ma tofine ia masionali ia taiawa ena. Ia le siaso so o tu mai fo ina. Ia o nga faftai ia tua. O mai tau ia tu ia tu peso le pe ele kwa tele na maruru o tu a pe. Ia, o matua i tele al malulu a le fo ua sauriti munga nei a le fiafi. Nā so ato a whaafua ati munga a le timu. Ia le lau a mata na te olu mai uanga. Ia, mo e fo e lo whapeona malanga mai sauni, malanga mai Samoa. Ia, tangtanga leile o fu ia fo e mawhanwhana se o fu mawhiawhia. O nei taunu mai mlai walele. Ia, e se ale vevela ia te tonu mlai walele. Ai te saulo i whafo. Ia tei alo o il malulu. O se whautuanga na e watu tātou pōkalami. I nei o tātou uso ma tō whawhine o lo malanga mai Samoa le teimili nei, taunu mai se teimili nei le waweao, ia, ma tai au fo le tai au. Ia, malo, mana tō leu o watu le uanga i mai i tō whine ia mo whanua, ia, te tau sero maila na kamela, ia, ona, ole abanoa. Ia, ole hase tala lata mai na ia tātou ia o te roa. Ni tala, le community a tātou, sama. Ia, wa matua vevela le malanga le palmia le whatua umatu nei. Ia, wa telefo i tala mana naia, tele tala le lei. Sile tele tala le lei lo tala whaale le lei. Mana ia. Sile tātou o i tala le lei. E ka kia ia kala whaale le lei, e leise me ka kou me mowai, e leise me ale tonu e mowai. E ngā rea soro muri e o ka kou me mowai. Mare paule me ole nge ngoi o ka kou, pia ka kou so i e kua inga. Ia, le lei whaftai, me nala, le lei tatu a mata whatasi. Ia. E sa o manatu leo tauna, whaisi tele o pisio maui ni, whale hei tele se mata ni, a pei le lea le lo amata mea maina. Ai mese al whilo inga, a se ia batula wanoa o leo uanga i mai ia mwhanua. Ia, a whio maia. Whio maia i le tātou, yo e tātou, o nanga nei, ia lau whionga ni tamaitai. Ia po lau tō whā mo whanua, lau tō whā tupai, ma nei aru la Mrs. Brown, ia ile nei fo ia fiafi, ia se teimi fo ia ona, whailon mai fo ile mo whanua, ia, me atu nei awanoa, mo whanua te whaarua, uma ona maa mata mea ma leota, ma whaarua? Tā lofa leota. Ia, tā lofa se o lofa. Ia, le lei whaaftai le lei awanoa.
Ua maua le vanua tātou te toe whesila whai ai. Ia o whapea ona tātou whasoa, whapea ona tātou wau ili ili, telo ni mata upu, mea o tutupu, mea fo i ole a tutupu. Ia ma mea sa tutupu, mo muan whatalo whahatu i le mamalu a tātou paanga masani. Ai mai se a fionga sunga whawhiangainga mo lātou whatua. Ta mama tina mātutua, i te tono maota malawa, te tono maota ngasi, te tono le ai tangata mātua. Ma so se mea lo maua mai ai, le tātou pāanga, i so se tangata lango tātou le tio. Ia le nei tūla, mo moli tu la wala whaafitai. Ai o te lei amata loa tūla epa ma leota se mua lava ona o whapea atu. O te whawhitai i le mamalu o Samoa i te tono al malo o te le meleke. Ai maise le pasta manuao a mawia ma le wharetua ia ani. Reverend Samuelu Afutiti ma le wharetua ia mane. A fionga taula papa Afutiti ma le wharetua ia Teresa. A fionga ia Masoe and my besties classmate Martha Ahoy Smith. Ia classmate ia veo patusina le au pepe tui Samoa, Emmy Robeck Hunt. Ia sisters Julie Alangi, sister Sarah, sister Ile, ia and elder Isake and sister Afamasanga. Ia tamaita isa ia seu manu, sialingi, whapea misa mati, ia ai mai se foi ia le uso ia tā lai tu Manwao Smith. Papitoa la le whaafitai i le tausonga ia Anna and Tom Fredrickson. Ia ai whaamuli ai se whaafitai i le tā host po o le fionga po o sunga tu la epa ia whapea le whaitua ia soli ma le whanau. And the last 2 weeks, it's a non-stop leota. Whailoro le uwhangale wa le malolo ai masi. It's ongoing. Te ala tai au, either breakfast here, lunch here, e uma ele aso. My goodness, we come home tired, but it's an amazing experience. Ole tawalunga ole mawhinga malanga. Ole aveina le sunga ya tula epa malfatua ya soli. Whapea fo i tau songa ya Anna Fredrickson. The most amazing experience ua o tā whia mali'i e tā le mai tā polo o Donald Trump. It was an amazing experience for my husband. Tell you what, it was like having a toy for Christmas. Ina ua tā whia o le alu e tā malai tā polo Donald Trump. That was an amazing experience. But ui lea, ia nā o le tulana wa tulwhaftai ai le amata loa le tātou po kalami. Tai mawhanua ia le ua amata mea mai mawhanua ia e le ngata i lea whaftai tele foi. I le tamaita i whausia ma le au whainga luenga le poasa restaurant lo Samoa. Ia pe o Samoa ni ngalo ia tu tasile au nanga leota. Foi o mai nei America. Ia ole this one of the original Samoan store. Whanainga food store me ai Samoa me ai vela me ai io e lunga o e tutono ai o Kasone, City of Carson. Io e lunga o le street of Maine. So tasile fa lo fasi umi lana tautua il community Samoa. Ia na matoto na ia ai for in my le matu lunch io mai isi for the owner le lady o junior posa ia ma o fina ia elangona fatava ia ile ngata ilea ia eto atele amale anoano ila to sa sosoni mai ia oi isi te mai tai ole Asia.
me tina matua le asia le so sani mai foki io to tele ila to na feso sani mai ia Maria Paulo io ma to tele io se temi fo ia ona fa ma tu le lato wanga le lei ma le lato feso sani mai i le fainga malanga ninga te na ia le tolo lau e ta tu nei ia le tele o langa le lei o i lato ia au mana tu se temi fo to fa au le fa le masino le ngang fa tai mo i lato io ia Leota, o whake atu leota. O au e whate ia i le to a tele o i lātou e moli mai te autostusia i te tono Amerika, lātou te lango ina le tātou po kalami. It's an amazing experience le to a tele. O isi, o le whatoa au i loa ai, o isi o tā mātua o ngā whaatasi. No le lopo fele tu langi wo o iai. A le wa a vea lo tau no mai nei. O le wa maua ele tue mo le so ta inga. Ia, tu lang foi la lea. Wo o lea la pui no whati atu la e pan malmata o malanga i Vegas. Me siri wo o i le Sin City. And no wonder why they call it Sin City. Yes. Wa o fale i le fatal malo tele a Donald Trump i Las Vegas. Oh, nice. Yes. Ole mori maufo re na paulena ole fonu paulena hu chao le tele mawani masini ta alo. Yes. Don Las Vegas ato. O tele o fatal malo ma casino sa mato fale iai. E te fale tlo te tangi solo mai masini. But when Donald Trump's hotel, ili ai te gambling e iai te tonu it's amazing for the tono le ne fatal malo. Everything is old. Yeah. It might tala malanga, but ono tato taiki tato matalor tato. Ioi, ia manatu o leo la foleta pamomua i le tuangane po le uso mai New Zealand mai Aotearoa. Na prio le tau up to date o le tele prio ta ore sa tele pisio ta ore ta fa vale ai fali tele se study tatum tau e pa tuia leva no i lau le ta mo le no tau ne ai o le so ta fa peata i tari e le fa la pe le su sa fa ta luani ala o te no va tu e tolu tangi o ye ono tangi 6 counts of bribery pai le leua suatanga against tu ya ya se mai se lua tatu amata isi ka ko a maka fo ia ka mavivela nga mana ia le saya ia masalonga i le taimina no feoso ia to luale e afu e tau ba na ia la masalonga fa pia e o tau nu mele o fano no tele afu ele o ia se lo fai i tangata nei la tu te fai al mele ma dia lo fai asamo wana lo fai asamo se manua fa fingo fie me uma o le la uma tu foi lua fe los fulon o le ala vai e fai a mene yo o paloka ma fai fa tosina mene te le ala te fa no nga le o ye wa o te lo ale me te le wa mata na nga yanga ia lato suya o le melento tu final tu pe sapata wa o le mtau puna mo ama il to inal temina na fai ele paloka o amata paloka ai amai lo to ina le mel na fai mai o tu fa tonu alto pel temir paloka se la lo tu fa no le wota vai te fo ia ai o tu pom ta mali o le tu malo ale fo tu mai e ko fai ngai mea ia kai lo e se lua
fina ngalo ye a lo na mafu fo mo lo to na ye te fo ia le la vai le me ai tatu alu ia mole manu ia le tu no mal manu ia le tu malo mali ma fano Ma na ia le whasoa wa mai e le fionga ia leota. Moni e whasoa leota. Ua le aise alofa i le atunu ai mai se le tu malu. Ua sisi fo lava le fua tangata ia. Ta tanu ai o lea. O le tulanga le fai e to ina ni o sai lele. E mana tua. Le fa pia na fa amanino le lei e le CEO whainga kumsino whainga palota. O le tupe le tufa, e le o se tupe a le atunuu, le o se tupe sa, o le tupe sa fata, o le tupe mai a usila, e le o se tupe a le malo sa moa. You know, it rightfully belongs to sa fata. It's just the time, e le fa pe fo ile na time fa pitoa mo le whainga palota ina ia whai e se fata o singa. All along, we'll live on a yellow process, e tau mawhai, ina ia release le tupe. Ai ono le tupe te le tupe. Le la ia inga ia sa whai i le vao le malo New Zealand. Ia whapea ia le mtanga duenga o lo ngafa tau lima ina le whaso ino le nei tupe. A le whangon, le mawhai lava le nei toe ino sa i lele. E oso lava e whao soso. Ma le maua se toa o le tu malo. Ia mai se le tu nuu atoa. ma lo fa tai ona o le mele au mai e ono primary complaint au mai le ke le lo fo ai sa wai ai a fu ala le ono le o lono winga e le na o le tupe le a sa fata nuia ye manisi me tu ato le tupe sa fata la se finanga le o le si me tu pa i maleota o le na declare mai ai limon o le mato sui le ua Ne le ua. Declare mai la pokalame ma pulotu e. O le lato sui, ale e tatu te manino le leia. Na au mai ai lunga e lua sui tutua tasi. Tasi fatuatua i le tua sam. La se rufi ngara. Leota. te le po nei mea umau o tūlanga la vole tupi o whioa i fo kama i e whia vea i so tupe ma whai e ia tūlanga whape i tangata ni. Lo uloa i aitu le pa, po le a lawal tatu tong whai atu e. E ta taua ono o su asina mea ala kike a mai e whai e le ono lea. Ia, o le tasi le o tato mautinoa, o le tasi na. Lea e, ia o le silima. Ia o mea umanga lai o kamai e so a sai li fo i le lea mai e. E momongo i e tonu i. Te o whau i e lea lofo nei tamai o li mongi le tunu. Te o whau i e le lea lo lofo nei sui i a tau wale i e le tunu. Lea le mea leina son whai pia la whapia. O lea le mea le tunu e maua. E le upu fo i lele. Awa te tau tū lau sa olanga ke oki ai. Ai alu lunga ta vale. Ai alu aku lunga le awala. Ala e saulis ka vale i lau lein. Awa kau kūlau sa. Oso i fafo. E fa pena se vai mele o malo tu lo nan mela to sa ia mau me ai le tu lo le walu le la lu tau sanga talu na lu pa enga ni ale nei la vai fai ni mau me ele se me le al malo le se me le ale tu malo wa na to e tau le mau tu i le uso ia le wa ma limon se mali di Ola ele mea tatu e moa i le mea. A fa penei la e paut ia tu ia. E ma whainga e sa wai le ua kai mi ngai ke alu e kongo le o palmeni. Ele e to e whai le si whai palok. Ma whanua, o le aso fina ngalo i le declaration e na o mai na le to e lua tuto tasi le fas. A le peo whoringa mai e iei le sui o le HRPP na taupa. Se sau noi. Ele na manalaina le nai tu la epa ma leota. Ona sa manino lava nisi fo i whatatanoanga. Le sa whape ai. Wo, na o e sa iri se lato sui. Ai ole a ame whatuto atasi ona i sea. Ua
ua atu ngalu ia le toi ino tula epa wa le lava masiasi i le fai o latou sui e le malo se by election ia le la le tula i mai ai loa la le fo ua faia ina i a le ale mele wai walia e mai fo le polokiki ele lea la lea le polokiki ele lea la ao sa ili masei sa ili lava ni mea ina ia fai ai whaapea a mea wa iai ni whaatosina. Ia na manino fo iai le fai ngā pālota na lau malu ia solo ia le toi ino tula epa. Mai ia lewa fai le whaatosina o le wo tufa le tupe no des. Ia mana tua whaafonga anga Samoa. E leo se tupe ale malo le tu ia sa whata. O le taui mai le malo New Zealand. E leila se mea la awhai mai e whaatosina. Ala ame tupe. O le tupe tana ame o le manuia. A le tūlanga foi la lea ia lele ua. Ota. Te o tangata matua e lava tau wha. O fea la awhai. Tau te le fia i le manuia wa sapi e tau i tu malo. A le foi la tau wai whai le masei. A foi la e te malo pena sau no le ota E le whape o ko meki e lo walu i tono palemene. E to e whai fo isi whai ngā pālota. A whai fo i ai tau te malo. E le e ai ale polonga le HRPP. E le mawhaina tū malo. Malo whaftai. A le asiru sila. Nasiru sila le ota ma whanua. I le tūlanga. O le iai o le afoi. O le HRPP le pālota. Le whainga pālota le pa election ya. Matua i mamā lava le ai fōringa mai. O le HRPP le tu leia mai i mataapu nei. E mwhainta tu whaangaina le upu o le whaoso mai o tangata nei. Na ia a maia ia na si tatu wa ilo tele i nei tu e ngā mea. I le whai pe o le HRPP ma mea o tangata e whaalawe lame tonu. Ta whape fwita ita sa whatalua o le a sauwhia mai le mea o le toi ape i le whamsinoa. E leota. O te lo le melna le tau mwhai i ele malo le o iei nei. Ina ia ato le lua vai tolu ina ia pasi se tu la fonu. Ina isi ia ilunga le nampo tangata fo i e o iei le ia nga nampa so i e malo i se paloka. Ia, ona mawhaila ia lea ona alue whaile su. O le teimi nei. Whainga o fia ia nga mo le afa. Awa ala kwa kalea e whapea. Ia e lua afe ia kaka kongo le o le mato i tu malo. Alwa kua ku fa umala ku pe le afe lima se lau. Mau ala bala le afe o le afa o le lua afe le ia. Wa alwa ilo ngale. Le su. O le mela na le tam fai ei. Ele o se sia tu le tam fai ele malo ina ia mau al lua vai tolu. Manisi fo o avu o me fo i. Ia taitala tau ia o te pitau afo ile mele te lua sau no mai. O te tau al te mi nei ona iei se tō wha ma siu tanga i tanta matua i tā moe nei le i pāroka i. Ia. Manei, whaktai rota. Na tā ue mo whanua matarungo mua le tūranga tonu ale wa e pa iai. Se whainga ia a voi tele meo leo i whamsinonga. Le la na matarungo mua whanua taruai. I le tūlanga o le sitia o le whainu mera e mwhaina le tonu ala wa e tā ue. Ma whanua. Se whalau tele si vanga si whamunu. Moni, o le tūlanga na iai pe na tā whawholai se whontanga me le fionga le li pāmia. Wa whaingo fia na au sia le afa o le whainga pālota. Pena sau no le fionga ia le ota. A whapea e rua awhe ia tangata pālota le tūmalo. E mawhai le candidates le la alu. Na sau lo ia latu i tua tufa le tupe. Ina ia maua ia le afa o whainga pālota ngi. Ia na nofo lola ia whaatatali. A malo mai la o le alu lola sa ili ni masei nai tama i mea ina ia mawhai e nalu e avele su wa leo wana au sia le afa o whainu mea. A le tūlanga e whanau no ai la. O i la tau la ia wa whai mamoli mau. Le wa whai mamoli mau i le su lea, le counter su nea. Oni moli mau sao, oni moli mau e moni wha maoni. Le whalata tau wō wha tūlanga pei o le mea na mau wai nei ia vai maunga tonu. Le wha tūlanga e wha tauri te tono whale ali li taksi a.
E langona e whanonoa. Langona e whanonoa pe ona sa no le. Nei la tu foi le nei tau sanga la uma le wa fai wi ia Julai. Le foi la uma tu nei tau sanga o fai fito so ai fa pautolo nei fai nga parota. Ai wa ta tau na fai se tapu fai nya wala. Ina ia mau ai se file mu to tono Samoa. Ma alu I lumanga luenga lelei ma tina e lo tam fai e fai nga mano. A wale manuia pe no fai atu. E leo malilia e ia lele ua ma nisio lato. E le manuia leo whaasafu atu mo safata. Fai o le back to school o sau I te tono o le 2 miliona leo fai o le poloketi. Le fai ua whaasafu atu le manuia I le manuao le nang ma ngoto ngata I fali o safata. Wa matua o loa lu le tu malo. Move on. Yei nisi ngā luenga lelei, mani ati na lelei o le ata mo whai ia le fionga le li whan pule o tula I mai. A wase manui o safata. Whai ngale nei. Ia whapene ian to I tolo I whapea. Lei se manui lei se file mua mawang. O nena ta ua le fionga le li whai pule. Tuia. Na nofo le lei e luna whale ma mata atu o whewa I ta avale rei ta pipi. Ai le se suinta moe. Pei o le vainga whainga tā le nā le tatu te titiro ia. Luna winga po se mea ua sui se tactica le toi ina whare musu e ave se sui mautino. I whaia ina fo. Na se rua sila to ai tu pai. La sau wawai le tūlanga o le nofo atu o whai pule. Ai whewa I suia. Alo a maletangi ave whai pule na nofo mata e la tu whai. Manto fo ilena sau no le fionga ya tu ya. Ele ai sana piti le ni wa o mene le motele le telo le pi o pama ma ai tu inga I la tone e ta wa pe le utato manino e tu langa ya tu lupe a. Ele I ave tu lupe nei tu pe tangata nei o langa komiti. Le wa fai ma fata ta inga le le ya sa fata lua. Le ai se komiti wa le mene e tele le numia. Ai o le tūlanga la lea pe ona Samoa na mai le fionga le li whai pule a o whai le nei tūlanga ole. Ia wafa me whale sa tu mumu wheto lofi penia I to level po. E o I ulu whale o ainga. Me tonu ala le leo te whetu ai. Wa o mai e lai te tonu I le polo kiki ele le whai e to ino sai leli. Leota, tōwhinanga. Ua te tau nei o na tātou wawa ai le keisi lea na whai el pālangi lea na luatu ini. Ia. Ea I angi vevesi. Ngā le kasi alwe siri o ai le leo lea ngā au maia le mtau pule. Si sa o alo ia lea ngā wakua ia le mele tau an toi ave lea pili. E pio le keisi lea ala au lea mali e toa mai la tau. Len toi avatu fu el tamale o limo. Lea tala le. Kasi ave siri uma. Wa te tau ana whaini whaamsinonga whapena I mei o waku rawan moli mau ele kalawhenga I ku. Ina o le mea lena whaini. Walu moli mau, a waku le whasipepa, wha moli mau le whasipepa. Se wawai ei, o te tau ana wawa ai fo I whaamsinonga. Anga ua sa o le whainga mainga a makanga le whaamsinonga o keisa sianga o maku. Ele koe o ase me whapekungo o ile. Il whaamsinonga. Manei. Mone sana o tula epa. Ia. I o I le wa whaafai fie ma mausai o limongi ma I atou nei. Na le uma tamu moe. Ua latou le loa whaawasenga le mea mi o tonu ma le mea pepelo. Mongo le polo ele lea. Le na ala mai a fafau o e ave. Ia le vaila le matanga talisa o la vale whamasino. You've been a senior lawyer and you are very unprofessional with the process of the court. Masalo se temi po le asonga fua. O tatu whaarongolongo aila, I churches I o mai, I morianga I o mai, langa lena le mai a, e ono, e tatu tele o mautinoa, po feo ta atieri ia le ono le, a o so rua fina ngalo, le anga o lena tau tino ale le fionga le li whai pule.
si tatu o si va ai po le afu se wingo o se palota ta mama ile ai fa to si le foi tatu va ai malava ile tulanga o le foi ngore me le roadshow na ofi ai tangata e o se fang vai e le I fa tinoina se metasi ala se mo to masalo salo o fera me filosofi me le ono e se mai le se fu milion ma fa Tula e pa o I le au te pese o I le alia e mai ele polo kiki ele lea le tau lama sa ili masei la foi la fa fauni moli mau fa fauni me mai e fai ai se molianga fa sanga ia tu ia lo fai ia lota la so finangalo ele sa o nei la uma tu foi ni tau sanga o fea ngai ya manei ai atoe sila I le melean pa ua nei le tamale o le na fai nei al vai mo to tai au mai ale me mai le palo ka le nga ke angi oi lai pa u ele mele o fa masino sa ta tau ia la tonu fa pe akle ai au nge ko mai angi me wa ke e fai le mele e se lo fa no ile mele o i fa masino yo fo ila ile o ia lo ia o le akau kuli lava ile la ko client ai le fa tu ina la to le client ana lo fa foi la to ia ile ia samo e fai sa o client mali li ili kala fia ngai nga me ko ke fai ia vai la el matanga al mele te le pa ma mo fanu e sa o lungo wa vo ma to ia to tonu ile por le ale e il tembi e sa wela me fa pe lungo ile lo ia samo nga sa lo ko nga mele fa pe mai o fe ngai u mai kamale o fe ngai u mai ia al pacifica mai la ngai mai practicing ele fanga practicing e o le atoe a onga le nei Australia, Amerika o New Zealand ma o I Great Britain. O le lawa mai mal mata nga te le lo ia I tonu o Samoa. E fa ta la fonga le mele e fai mai le se o ia se o so fai mako I ngai mako lo ia lang o ngai friends mama. Ba ai le makanga o Samoa. Ba ai le makanga o Samoa. Lang le mai lungo o me ia mo te fai tau ia. O le mai sa ai lungo le palang. Ole fa pe mai se lai ki o a koe o mai koe o nga pe o mai ngai practice ngai la vo ta wa mo la lo ngai fo ia le ni beskela o jamo le ni beskela I alfua le ni beskela o fiki mai van watu mo I si mo ole pasifika ka vale inga langa ya langa o ka kai wi mai nga o ngal fa vale la ko na mele mai ko ma fa no la so si la fie le kinsilia e moni sa nga leota o I e ta mawala lo inai ye university ai se ona o le lesa ilia le amiotonu ele loia ua mua na titilo loia ile tupe maua mai le client a wana le faia o nga due diligent duties as a lawyer ma losi le ele o sa o le faia o nanga fa loia mele le tu lai mai nei me fala le pe sa no le ota mai lai nei e whainga tāna lato sa ilingi ngā luenga whaloia. They have to go back and study. Ina ia mawal whaspepa e whaamauni e equivalent le lato to mai le no mai malato mai East University. Ina ia mawhainga o ngai nei. Ia le tūlanga la lele tūlai mai nei. Nā alu la i o le tala mata wa lea ai le atunu. Ai sea, lai loa le me tauna whai. Ai o whaasiri a lato le tupe I lo le amiotonu. E mo ia o tala le wa to le vai aso na sia tatu misi tatu pokana me tute ala so fina ngalo li mo fanua I le tau ma fai o li moni I le liwina o leo o ia instead of the policeman mana tua foi tula e pa o wa masina talwai na fato adia e lava o leo mana o ia li moni fai le apili le na ta tua ta pokalami wana mua fa sala lawe tula epa o ia le a ia apiliina le fai unga talasa lena ta watu how can you appeal you were never a party I le whamasinonga
Yeah. Lena ka se pepelo fua au ale tau whaavalea I le atunuu. Ai mulmuli ane ai, sau loli mo ni la whai le apili. Lena tai whatatanoa ngai. Whawhenga apili wa uma I aso na tu umai e te tau ena whai le apili. It's out of date. Secondly, whawhenga alwe whai le apili se ilonga mali lia I ailu matanga ruenga leo. Onga o le case of prosecution. Malia mai la le for le attorney general. Whawhenga alwe whai le apili. O le fesili el mawhawhau tu la epa. Ina wā o le apili le office of whamsinonga. O ai le lo ia na authorizing le ave o le apili I o. Walanga tatau na ave le attorney general e amai ele whatananga. Ale mea le ntulai mai ne. Sa le tatau na o le apili le office of whamsinonga. Non-stop from the beginning. Sa le tau na o ia na. Ai wawa aila ia I le corrupt le whaie. E li mongi ai mai se fo ilanga ia lo ia. Ina o fesili whamasino. Pena a mai se whaatanganga mai le mtanga ruenga leo. Ai tali le loia e le ai. Le si le loia le mea. Sa ta taula ia na ona tau fia le apili lea. Sa ta tau ia na whapea ti alimoni. E le mawhai, wa se ilonga e saini mai le mtanga ruenga leo. Pe saini mai ia le officer le attorney general. La mea le ai. O ina foi la le a whafonga mai le fionga le li palamia. Ona o lana mtanga luenga I le official leo. Sa ili manino, po o ai le tangata, na ia aveina le apili le I o le official whamsinonga. Because it shouldn't have happened. Sa le tatau na o le apili le official whamsinonga. Sa le tatau na I totono le process from the beginning. Mana ia. Tino mana tua po I whato aoso ni ia limoni. Ina ua tatu ta pisa atu. O le tangata mua na oso whai la tapena le apili. O tula epa. O tula epa na mua oso e whai le apili. Ai le aisa nei tutangi na whaia. Na kako ka pisa kua oso ni limoni. Tia mai siru fina ngalo. Ia. Le sa watua o kalame manino trai atu le epa. Whawhewhena whawale asa moma e whai mai e te alo e whai le apili. You were never a party. Ni e sau tau na whaulu. So to le tau whawale le atunu. Wa manatua o ia wa poto ma ia ato no e poto e yala pio. Mana Lauta. Te le po te whilisau noa to ina lea langa o le to tele lai te tonu I o. E o umba le me whai to ina lea. O le mena o te whilisau noa to ina lea o. E o a ilo ia lai e o. Lai malamba lele o le ia. Le maka ngā o le kala le palangi whai e. Very unprofessional. Na e alu e te a onga I le ongo kausanga. Ai sau whai aku loi le whamsingo ia o e very unprofessional. E vai le makanga o ngā mea. E pe tau kaukoe e la woli ia. Ai ese le makanga e lunga le level le o mea ia lunga I. Le professional side of things. A whai aku sika ia o e whapenga. Very unprofessional lawa mi o le ufai. E makua le kauki la vai la ufa alongo ia le koe ngā mea. Ai whaisi lo ia Samoa. Kai lo I. O ke le lopo wa whai el palangi le isa palangi. Ngai le koe ngā kala whape. Very unprofessional lau mea le wa e sau whai. Whawhenga le iloa le kulafu. A oe le ke ngofo kulafu. Whawhenga le iloa le ri le whai kulafu. E sau mai kongol palmengi el me whai kulafu. Ai whawhenga sau whai koe ngā mele whapei. E ui mai kua whapel whenga me. Very unprofessional. Jai, leuta. Ama whanua. Ana whapela o soloia, whawina, Samoa. How would you feel? Ina ua whapea mai sisi e unprofessional, e ke le manino ia ngā ruenga whanui. O le shame. Yeah. O le mata ngā, e la ngona le mata muli ma le mata ngā. O na o tūlanga la le nei, so se lo ia la wā e whaile tau tonga wai loa. Mo mua o ngā lulu e te tono le official lo i sili. That's where they have all their practice ma mea uma. Le la o i lo whaia la tau private officer. O le tūlanga whisiri la. A o whafofonga mai le Law Society a Samoa.
Isn't this part o le taunga luenga as law society? Le o tau whaafofonga i le process very unprofessional le o whai e nei lo ia. This is part o le taunga luenga tau te summoninga. Le ase tau whai unga i whai e to inga mea whapea. A whaafofonga mai fo ila i le CEO o le mtanga luenga le justice via a ngā i le whaamasino sili. Is this the kind of process accepted o tau i te tono le court? Le le whaoni ma le sao o lo ia le lātou te whaia. Because if he was a good lawyer e abide by law, ti ngā fo italinga ma mata ia li mongi whai mai oio mātou whau atu la fono, le ala toi ngā tu la fono le tsau e whau. Corruption. Toi ngā mena le te sau ni e whau. Ia, tu langa le iei. O tau ale loia na wha a sa o li moni from the beginning. O lau talo sanga le te mana o iei, remove leo atu o. No one has the authority. Straight up. No one has the authority, not le officer, le attorney general. Manu whawhai leota. Le tūlanga o le lau sila i le pe o le mea laua au mai e mo whanua i le bā o li moni ma leo. Te tau sila fia ini leo e leo wha maoni lo lato vā. Le pe o ta whiri sau noa li moni ai te mi le vā ma leo. E se wheso ta inga te tau sila fia e wheso ta e li moni anga i leo nei e ini leo o lo tūra i pe tūranga whape. Tatou umatu le pai ei umau tatou ainga i tonu i leo. Iei fo tatou so ta inga i leo. Ai a tatou o atu la funu. Ele foi on tatou tango fia leo la iei tonu i o. E fo i o nephews matangata la i tonu i o e la leo. Ai au im tau fa pene. Ele ma foi ona o vili iei e ka umai le mea. A ole tūlanga leo iei ia tama leo. Sole. Ko ke leo fa ngongo. Wa pe e pule ngai ai o leo pule i famsingo. A lua kula vai aver kanga ka e fai el me le matu i le tupen fa pe ia vai e ma. Alanga e lai fa moi i lo ia langa ke lo yo. Ma charge like kong yo. Lai fa moi i leo ia e o mai me. Ia fese me e sa voi lungo le siang poka la me fa pe mai. O fa ve fe o ngale o le pio la famsingo nga. O le nga kangi ia longo o le komisinga vai pe minga. Lau fai me o le mfenko e mousinga luenga long. Wa fiwa e alu so singa luenga onga o le ia kangi ia ma mea ia o le kaulavlavea. O inga fai ako e o e fai ngā kang. E rei whaka ia lauli on mali e toa ma kangakai. E rei fai ako le malo, kako, kangaka o le malo. E o e fai kang. Le ai, o la kou anga o e fai. Lala me la inga koe kuwa i mai i le malo, koe kuwa i lauli al malito. Mal famsingo sili. O le ufai mai. Po le ale me o ka ofi el famsingo sili ia le mele awangi koe ave i o le pio. O ia ala songa fai anga mea o le ba ia kulfa le famsingo sili. O le a drag kuma koe ama mea al malo. Malu ako i malpalimia. O le sa palmia. Pa e o ai tangata ele tau oloa a walua i el palmia e alu tanu noi. Mokano? So tau. Altoinga me fola e o ale alu le fionga le li palmia e tala noa. Le fionga le li palmia. He is a people's person. E le fa i longa tangata. So o sesi ona olea o le manunga o tangata nuu lau tele sa mua. Ai ave se foi. La tote ave se ina. Ma ave foi le tala se fa pia. O la walu e fai ele fa tosinga. La walu e fa valea tangata. You know, it's so sad. It is so sad. Ala se lua sila i le lau te lenga. O le whaamisinonga a Samoa. Leo tau walea. O le mea moi o le upu tau te tilo i ei. Leo tau walea. I le whaiunga lea a le whaamasino. Leo a mai. Lea se lua whautuanga. Mo le maenga o whaamisinonga le tatuanu. Leo tamu man whaloi. Ia ui atu le pa e tātou te le whatonua le whaamisino. Moni. Le whaamisinonga. Paule mea. O le tātou tua lalo lea watu iei.
Whaia ni mea sasao. Ma whaia ni mea e ono tupu, wha tupu ina i le file mu o le atunu. E maa fua mai ai o ia oko. Le vesi ai ni. Ana avatu toi ngā cases whapea, ko waia koe le tala whea ngai i le wa aia le atunu, ma le wa aia le tūla whonku. Kasi alkala le ai. Ave ngā cases ia. Mea nai ese e lo u, tōlo pulo toi ina mātutua, yaso i e whamasinonga. Waku le case vai, aku toi ina e le, ia le whamasino yaso ia. Nai toi ina na. E kasi alkala koe, awange koe mai maualo koe mea koe, a mai ingi mea whape kongui. A se wawai e le mele e ne. Le aingi moli mau, a waku moli mau, e ese moli mau, a waku ia mea, ese uma mea uma, e ke wa aia kwa le pepelo rai whai mai. Ai whawhewhea ono continue pēr nei mea. Tai, mo whanua, tu i tele le atu nu uri moni. Tu i tele, ma nino le tu i tele. Ai le ai ma se mea la mo tatu te watu, e maru o lo tu la i pēli moni, o i e sao. Mea uma e whina mai. E o ofo i le melen na umatu nei li whamasinonga lena tongi e whafo le lana pili. Len tam whaine. Au le lava e whanonga atu le tunu uilunga o porkalame e sawe. E whawhiti o i lava e se le whaiunga. Nā se whinanga. Mone sau nanga tula epa. O le tangata watu i tele e na o mala me na te maua. Alali. Lena sau nei malona whaama walunga ma le amio pio le whaatinonga le apili nei. Because the question mark, whaafena o le apili whamasinonga. I le tatauna o le whamasinonga in the full stop. From the beginning. A o lela sa wae e tala mai tangata. Fia whaailoa mai o ie mama. Wa manatu ali mongi. O ia o le whaamasino o ia o le loie na te whaia uma whai unga ia. Wa tu langa ngā letu lai mai nei. O le fōlinga wa aia le nā. Wa sau whapea. Wa mai ai. Le wa o le whai unga ngā whai le whaamasino. Le whaamasino ia talasa. Whai mai na te leta lia ina. Ia o ai ia na te leta lia ina ai. O ai ia. Lala mai na le whai ele awala mama. Pe a whapea o na te sila fia o ia e mama. Awala mama lea. You were given enough days e submit e sau apili. Again, you knew, e le mawhaina e whai e tasia o se apili, e te amaia le authority ma le ofiso leo. Ale al melentu la mai nei, ma wa ele dirty player, e mana ave ese mai leo from the case, every place aina ia. Lala mena le alu ila ia whailanga tani to atasi, from the beginning o le case le nei, e na alu whaaulu, la matani lalo ntanga wenga leo. Le ana le for whamasinonga. Tātou te le iloa le tani nei, le tani longo. A le lalo umole o le mtanga wenga leo. A mi o pipi o ia e fiu la vai fai. E o la vaina o malampo pongai o iai. Paftai mo whanua, leo tā. O tā ue mo whanua le sua whalongo. Ko me sina longo. Mori mau longo. To e tangi longo. Maua e whamasino, e a fia o malongo i mei e tōru. Leo alu e se atu. Lea se sofina ngano leo tā. E matatau le malo na toi au maile rile tuto. Te lepa a whapene e whai ai whai rol keis lea i atu au. Tau an toi a maitonu. Tau toi a maitonu. A mai o ia lea na iai le koa o le mea lea. Isu enga o mai. O whese tangata na i oe e alu uli o tau whaatau malama e whai riso suenga ai umai whongo koe ngofu koe kulili. Se wapa aila i ele nātu e ngā mea. A le au mai ali mongi te minei, o le whai mai ali mongi. Ia, o ngā ua umanga ang whaambao ngia o kuli. Kuli mai oi leo. A le haramo o koe. Mai lai e tu ngā mena. Pau wale mea lai mana o ele uli ia. Ia iai se mea e tua iai. E whape o lang kuli. O langa malo mai le il case lea. Ia tu ulo e le koe whaise case o le maliwa tu au. E le koe whaise case o mea nei e defamation ma mea na. Ai whaise la tō, se la tō avu. Whatau tonga. Wai o whakauko. No mata i la po kalamea na po. Po tala tuena po e ama. Malaysia i le sa mweo. E ngai wang kange. Ia. Ngai wang na tutulu ai mwhai mai. O ke ofu.
o ke o fol ngai la o fai ama o lo fai la fanga o lo fai lo tolu le mongi Nā, desperado. anga ya lo fa moni la vai lo tolu ma la fana o le banga ku un mele Yeah. le van tu un mele a le fai le lo tala male sunga ile male afionga ile ilpan bia e ma fai ano lo so ala puleina al mele fa sa o tangata me umai ona tu ile fa pena o tātou a ia Samoa. Se ese mai lo tātou atunu. I esi umatunu. Po le ale ma losi o kula fongo. Ai a wha pe whai le wāwhia loa. Ma ia tātou. O ma malilie o mātangata uma. Ia o le a whai ese whainga. Ina ia wha while mu o le tunu ul melea. Ia ma wha ma ngalo e fo ile uso lea. Tio lo le tua mga ia. Ia ai whai se mea. Ai le ai. Wā kili ai. Le ala ua luaru. Wa vai ko wa po wal kai mio o ngai kongol mele le la wa makang nga sa ulungo po kalami makang ye e folo fa no tu de mele le la le ka ko me fa ku ye ele se me ta ko e fa o le me ai fa o fa file mu le tenu o mo mengi anu el kan ngom mal mia a fa ye na se la ua tala mal mia ia tato mal le fo le tenu ono al fa file mu no le tunu ala mele ke e al palimia ke e le malo ke e le me ke e le me ye mai fo ya paulo el memo ola mai ko fka si mai lunga I mei e pe ka ke lo fa ku le lo fa ye lo fa ala ga le fan ka ko se mai ile me na la to fa ola me ala ko fa ola me ala ko fa le ala wa le na ku pul fen kale dai lota te sila fia fo yo le tangi o le ngana mo fanua le tatu I le vaisua le tatu tanu ia longo la so fina ngalo mo fanua I le li sa faima I luma to longo le o faima loia le se e taua I le malo na to ia fe ia iken kai Tu la e fa anga Samoa. Le la sa loilo ia le hit and run o tu au. yeah Le amatanga lava o ikin kaio. O iei foi tele o mea o lo iei lape la pea le teime lana au o nanga. E ta tau mono mea e to e summon uma mai lātou. E o le au ACEO masui komisina ia na wha mawai ai whaile runaway sailor. E ta tau o na to e au mai uma I lātou. Samania uma lātou ne ina ia whaile ami o tono le case le nei. Pe na sau nola le ota. Whape watutulu. Boy, that's crocodile tears. And that is crocodile tears. Oi, wow, what desperado. Mai le amatanga. Ia, pe na sau nola le ota tau na le festala ma le fionga le li palamia. Ia, malia le ota o au whape atu o te le awai. Te le awai ona pea. Taimi le nei o mātua tu au o a o le tina. Iai lau whanau. O lo ono nofo nei mātua, o lo tangi mai le ele le toto le la tama. They want closure. Alai mena iai. Wa lewa ono tausanga wha a fiti. A le nei e malingi le loto nei mātua aso uma. I le fieva ai I le la alo. Ia le turanga le iai. Le la wo o mai wana tena sano le wa pu taimi. Ua pu le taimi. Le la tangi. O e te tangi I whea. E tongi whafo tangi le nā. More crocodile tears. Now it's time. Whai le tangi. Whai le sa ili le mi o tonu. O le maliwa tu au. That's where it's gonna go. Lewa na tosa whapautolo. Tele I la tona yeia fianga. A umana tuwai le lau le mali toa. Tuwai I ato lupe le maliwa tu au. Wale longa sesi sa tuai. Well, it's about time o mai e fo nei tamari. Fai ala to tangi mani ala to su ile tua I pepelo ino I la to. malo faftai crocodile tears kau kia huna se ke ngopo fo ye li mo fa yo so mai ia me fa peso yo ma kwa se ko kai ar tangata asa no mai on tua malo lo siau lela Watato mai mo umasa moa atala noa mai. He's above the cloud 9 and everybody's down below. You know, o ye no e lo uma me uma.
o ia sa o mea uma o ia mai ele a mio tonu. Oh, that's a load of BS. Ia, o te rota sile keisi o le whaatapitali ila tunu. Nanga lele yo oa i sa i linga o aina maliwai. Le tatu tira. Le na u whanongono o na mai news mai Samoa. Ile ai masele o leo pālangi o a fia i le group fo le team fo le la anga i sa i linga le. Leo tu. Ia, o tala ana nai whea vea. Awa ilo fo i mea whapea. Ele whaailoa mai kamasasao ngai kami mai kua mea. Tātou pōpole muam tātou wawai. Awa o le palmia lea o le minister fo o leo. Lai tu mai ai le whaatutuanga o menei. Ai, e tātou atunu. Ia, whina ngalo malilie, se ono sai. Ka koe manga o kama fo o pāla vol ko unga mua loa. A lele ka moe. Ia, ono sai, se e tuai ia e whai mai. Tātou ono sai. Ua tātou te wave tele wa a ka wave ngele whainga o le melea. Ia, e ufo ea estu langa fo lele umai funga o solo ia uma mea uma. Ia kako koe whekai whela ia lea. Neia, maneia. O le tūlanga. Nanga le tatu ia vaenga o whamsinonga. Te tatu toe a whetasia i le maliu o sita maitai rewa umatu nunga. A le vaenga lava i o whamsinonga. Nea tatu pēne o le vai aso ilen te neile na tau a wheai i ram tau puta maitai o lise. Ma tūlanga o whamsinonga o lise. Ma whanua, la se latest o e sa whai moe. O le iai la sa o maanga le case o lise, wa le pauta mea leo te ilo e au, po November e le wala awai. Ta ilo iai pēna maua de ota se confirmation mai Samoa. Deota? Dei, ele ia se confirmation na mo mai Samoa, ana pauna o tala ia mai tua. O le wha sangtonu fo i lawa ia mea ngai o i le ia lise male whamsino. Tato me ese la malise pe ape le ese confirmation. I le tūlanga o le mele vevesi ai nei. Le sa koe masui pāle mia. Tatia ia le ese o lona tūlanga sui pāle mia. A o le mata upura o pe onga lona o mainga. Ona pe e au mai lungo se nganga amu. Le na whapea na apply le fionga ia toi lupe i le vaenga o FTA. Nā sofu ngalo i le vaenga le tatu amatai leoto. Tu le pas o si tangata la vai e alu ini me whapea. Ia, sa ia la le manat. Anga whapea fo nei lai maua e toi lupe. Ia o kele foi whamkalanga foi mailanga o le fast. Ala wa sa ola le tulanga la to ia o le to finga tata ia le mele no tauto o tamalo to lupe o tata mai tele foi ona fai longa la ia ai afa pela va ele ole vaenga le e ono alu e finga luenga ele la se me la le fona o fiani professor o fin tata e o interview ai o te la to tele mo fo ia ngaluenga ona ele fitau i malato ngaluenga e anga luenga e ono fitau i molatu. A so ia tātou te whai wa pena. Te ole mea ele whape te poto ai mea umalawa. E ala o e awhio te lei e. E lau nā to e soso atu vaengal na. E sel vai o nā whamtalanga e whea vea i solo wa pena. Tai, mawhanua? Ia, tai leota. Ia tu lepa. Ia, nāna e whafonga. No sa ili atu i Samoa, a mai le whamanianga, pe pelo uma ona lea, o mai lunga pulotu ma whanotoi, whai o le la lai, pe ye amu, o i leo te whasiri ni ai la ia pulotu o ia whanotoi. You are a qualified lawyer. Yeah. Do you expose confidentiality information? No. Do you do that to your clients? Le tau. Ia o lela sa ili ai le whamanianga o whaunga matala leanga ma tau whaleanga le sa whai mai lunga le lua lai. Whapea mai.
Ia. Nea na alwe apalai ele ia fo ele shortlisting mana. Leo te whai atu ele moni e pepelo tau whaleanga. A mai ele observer le whautua e mai e whonotoe. Ele i tapunia le avanoa. O la ta tala le avanoa i tangata e apalai ai. Ele i whaatulanga ingangi interview. So how can you say ele i shortlist? Se tu le tau whaleanga. Tu le tau amu. E moni e te loa ia whonotoe. Au te tai tonu. Ai e maua lunga i whailonga te lupe ia te oi. E ese le wala au, ese i e tangata malona whaasinumanga. Pe tau nofo i leo ta awhai ale o lau fio. Ai o to e lupe o tangata te lelo na to mai. Wa lewa nanga lue le official public person ngā luenga te tele. If it's anybody to get that role, he will be the person to get that role. Ona lea, te lele to mai maleanga waa, e na te whaatino i nai le ngā luenga lea. Nasa sira leo ta. Leo a mai mo whanua le vaenga le tau te tikilo uma iai. I lea to i ngā loia. Ma le tangata e whaatala noina le loia. O lea le tātou wa ai iai i qualification to ngā loia whape. Ele ngata e sau whamatala mailo na tangata o na winga o lana ata o lana. Au ia o le loia, consider o le loia sinia a Samoa. Au lela uta ua e mo whanua. E matua maulalo lava lana baba ai ia aletu. Ia manisi fo i tangata. Nasa wai le fo i ngā tangata malon to finga loia sinia. Mana whaupunga o lo whaia. Ai mese i lato o lo whatano i nalan. Ia wai ngā tonu a le maka ngā ile i alo ia sa mōma universike sa mōma universike le ngā onga. Le iei le upu le unprofessional. Yeah. Very unprofessional le mele whai le ori ile. A whai o le seri ile le ngā luka la i o ia e muas fukau sango avel whalo ia o le aile i pasi. But at least e iei sana whaalo alo confidentiality o mene. Le li le whai e whasiri. Wa e te alu loi le whaalo ia. E ke a makalo i mei o pepa whaalo ia. O me mo muanga e ama ia oi. Ia e ki pinga mea e ka kaunga ki. Awang e exposinga mea e le ka kaunga nga ave kua. E o fo e la ia fontoi. O fese me fo e mea lo ia. A ngei e sau kalangoa mai ngei mea. Very esel whakau waa o mea i e kalangoa mai fontoi. Kaunga mam lama le. O ia lo ia. E mawalunga lama le vai ia le. A tangata lau tele ia ngai. Ai sau whai mai e koe ngā mea ma peifo le e whai mai ang kalawo e whaaula nga i tangata. Se ma kwa le whakau ia. O ia. E amu. A o ia fo electo no palimeni. O ia ta mao le tunu. Pe aku ai se si ku. Ka mao la koe kumalo. Mano, manea, ma whanua, tūlanga fo le lenta tarno ai. Lea ua au mai, o so tūlafono, o so tūlafono. Lea se vai, lea le tua inga so tūlafono na ta uai le fionga ia turupe. Se crime, lea le mawhatu o lana so tūlafono. O lesi vaenga na o le pe e tau whaata wemu. Le whainga o le whaata tanoanga lea fontoe ma ulotu a whapea mai. Ia, whawhewhena to e alue a palai ngā luenga malo, ua iai o na molianga. Ai e mantu, o le election le ana whai, o le molianga le ia o whainga palota. Ai e le manino, le wa o mo whamasinonga o molimau nei, le wa manino tōni tupe molimau nei le ofisa whamasinonga, ona o molimau pe pelo sa whai. Ale wa sa faila te lupe a. Ele e komitinga e te lupe se crime a me wanga o tu low le fionga le li sa fai pule. A me wanga o ni tupe or anything. No, it was just ole pa u I turanga o whainga palota I corruption hi nei o bribery nei sa fai nei. Leo manino. Tale ta taua fo I mai le amatanga na toso umile nei mata upu. Sa tauna whai e le whai unga le whamasinonga. Le e loa atua le ese nei o le moli maua lea. Ai o tae au te whesu ia ia la tomo. Sa tauna taungi tua le case.
Ala le lo tu lai mai ai. Le la o ye le fa ina le tamari. Ale pe am mo fon toe as if na komite le fionga ya to lupe se crime matu ya. Ya, sono. Sile me pito sili na matanga le o ye. Wa umal case. Wa fa malolo ia onesem. Ia le fionga il fai pule. Ale o koe au mai ele fa misingonga. Ia kanga ka uma ia lenga leo mai molmau. Ma o leo o koe ko kongi kupe kanga ka ia. How on earth e ke fai ai e se fa misingonga lea koe ngame. Wa uma case ale o koe au mai kanga kanga e koe ko kongi kupe. So it's all about money. It's all about money. E ko kongi la ko ila ko me fa valvale ala e fai. Ia o isi kanga ka lima se lau. Lua afe. Afe kala le ko kongi o le il fa misingonga. Onga leo mai il fa misingonga. Ai pa fai lang fai unga pa fa pe o le o koe o mai uma ka kange kongi kupe. So there's a case again. Tano mai mawhanu. About it, o lea wa penalize ai to lupe mai lona tiu te whawhai pule o le sui pale mia. Ona lea, mela nei, it's not just the money, corruption, full stop. Ia, o le whanonga siri na pe o leo tatu wawa ai. Ai pe o le tatu tala noa I le asiru vai. E tala whea ngai I le fionga I atu e lupe sa I lunga le tumutumunga o le suita I tai o le tue sau I lalo e tue apply I se CEO o se mtanga luenga almano. Neuta. Tu le pa mo whanua. O le mea tono ale te o le tangata ngalui. Man. I le iwa ai I ni ona tūlanga na iei. Toi sau e toi alue apply I melea. Ona o laifi tau tua I le tunu. O le mena tau na malama lamba I tangata. Mena tau na malama lamba I ko olua whaavali valea lea. Manai. I'm sorry to say that, but I have to say it. Mea ngai kau mawhau iei. E ke whaavali valea. Pea amu tangata o le sau e. Koe ka ki a lunga ka mo lunga sa e. Ale usau ai koe alue koe e fia tau tua I malo. Ke mawhaia. Lau siri ngai whau kia. Ke mawhaia. Ke mawhaia ngai alue ke lo ia ma alue ngai saula ia lea e koe sau koe whaile pi o loko olua I whale. Ke mawhaia. Manaia. Partai jota. Moni sau noanga leota. O le toenga tangata le ia to lupe. O mo tangata ngaru lue tangata tau tua le atunu ma Samoa tua. Mana tua foi, ai le ialu le fionga ia to lupe whainga palota. Sai tulanga o CEO. Le ala wa pale mai o le whaipule, maua ia to finga o le Minsta, maua ia to finga o le sui pale mia. E le I whaapea na wha ne e ai ma wha mawalunga ai, le fionga ia to lupe ia to finga. Na lolo lava wha tamari. Wo o le tūranga le wa sila fia umalalami. Le sao o le process na wha o ngā ina le whainga o le wha masinonga. E le wha pe tātou te e le wha masinonga. A le manino mai loa uma. Le sao o le whainga o moli maule nei. Well, te manua le challenge te lupe o lana ia te tau. Le ana manue e wha moli maule wha spepa and all this. A le lo mule ia. Ia, wa fete e nai moli mau nei, mai loai, le sao o I lātou na whaia moli mau. Tō mi tupe lātou e mai e whaile moli mau. Ia, al mea pangalea, e lo titilo le fionga tō e lupe ni ona mamaluma ni ona tō finga mawalunga. O tangata tau tua, leo atu sa ili so na vanua, sau e tau tua ani. Ma lo whaftai, au tatu I mei o moli mau whamsinonga tupa I ma whanua ma leota. O le lava e mau alunga ma lau alunga le wawa ai samu. Mori mau fo ia tō matanora. Ne atau te tapisa tu pelanga, exactly the same case. Ile ai ma se senga. O le mele tatu vai. Le ua ngaloma tua ma salua tu dalo kapeta. Ne se muto e tala I le whamsina. Tupa. Ia ula tau ia te leipa ma mofanua. Ia toi
sa i lim to au titilo ia le minista o whamasinonga i tūlanga ia. Wa te tau ana whaise whainga i tonu o whamasino. Wa te tau ana whatūlanga le whamasino ma mea e te tau ona whai, ma mea e le tau ona o ia lātou whamasinonga le whai nei. O lau nā tau le mau atu datum tau. Ia, whaftai. Tei, mawhanua? Tūlanga na iai. Wa te tau na whaatūlanga le vaenga whamasinonga. Tei mi lai wala awai moli mau whapenei i whainga palota. Whai ma o inga me wa tutupu tau sanga i wa tea. Le wa ma i mau ai opportunities a i lātou sa tau wā. E le whainga o fie fo i le lātou tau wanga sa whai. Tele tupe sa alu ai, wha alu. Ala meno iai. It's just a split second na avi ese mai re tangata mai tutono le office of whamasinonga. A wa se eti tangata need to get ready, give evidence. Ma ele te leo whawhitau. Ai pangale, sa ia ma leo sa lato lom tau kune, sa ta tau lona whaailoa ma whaise whai unga. Put a stop to it, ai whaile sa ilinga am tanga luenga leo leise mena whai ai. E ui lea ona ole mea watua nai, ia whai ma o onga, whai lea ma tūlanga e te patau la i ele office of whamasinonga a wānisi cases o iluma o whainga palota. Paftai leo ta mawhanua. Lea le lua sila la leo tatu talanua le neila i nei mea o whamasinonga. Tatu awhene la le lua vaitonu. A whai nei e mau le lua vaitonu. O lea se lua finangalo. I le vaenga pe a wha pe o lua leo o lua finangalo. Se toi wha mawholafola le vaenga o whamasinonga. Lea pe a mau le lua vaitonu. O lea tūlanga te tau ona iei tatu whamasinsi. Leota. Ia ula tau ia wha malololo. O tele mea o tupu tonu i ilwa i teimi nei. Teimi lea na se ei mai ei. Ia, sa elei le amtanga ono le tau su e so na ala i malo i te tonu i le malo lea. Lea la ua staple vai o lau kono. Ai a makalonga alo i il mele. O ia lava sa te tau o na whaia le whai unga o mea umane e tu uai mele o le pisa o i mea ai maisia mene palo. I le se mea tau na alu esi taimi tele. Ale atunu, male malo, e whai mene o palo kangi. A wala na tupul melea o ngā whaale kou maila kou i le kuulo le stop i le memo mua ana watu. Uma, auange koe a mingim kau whapea. O le tūlanga na ia ula tau ia. Wa tau foi ona whaia se paloka ina ia whamaloloa i loa ia le. Ia le fuang tato wa vai e. Ngaka manga ola wa kuila e pai ese le judge le si jaile ngai e. A vesi. Te ia ngi whape ave i le lua vai kolumangia. Alala me wale en tupul mele. Asia. La ole wo mai ale oli ia koe kulkuli mai le ia tula fono. Ai le ia nus kule e pen kula foko. Ngaka ko kule pa se esen bing sky o se ese le ai ku wa kule o ai wa kulo mangia pule. On fa oi. Ale wo se o se mele oli ia. La mele ia kula foko. Mo fanua. Na tatu mo. Tulanga na lisa dia e mai. It's good enough ile vaenga le leadership patula e pasai lele. Good enough for them. Sui uma mea when it suits them. Lela wa o mai ne wa to ilalo popo ngutu ile fast. Wa opposition. A lela wa mai lo na fa sino lima mamita i mai le tula fono. Na lata mulmuta in tula fono. Nothing. Ile tulanga la leo le lo vai todo. Uma ele whainga palota mo lo vai todo. Tula i mai le fast. Ioe. Wa tatau na whai se wha tataunga ma se whai unga i le wha masinili. Ona wa tele mea ria e mai. Tele mea ria e mai. Ele o whai e fo ile ami o tonu ale vaenga wha masinonga. Watua la wha te inga le nei, i le case le nei. Wha te inga lea. Wa tatau na te patau la i le wha masinili. Tau na te patau la masinili. O tūlanga te tau o sao ami o tonu
ia a mio ale au whaamasino. Ono tūlanga la lea i le case la lea a asiata. Le case lea asiata ma le ungali i lea mai Australia. Mana tuana avele tau sanga asiata e pe mawhai na whai mai New Zealand le AVL lana mulmauma suenga. Ai te ena ele te maitai o la latoa. Pani i la toa. Ai ina ua tau sanga le ungali i le toe amatalia le la pokalame on all this. Le wana talia ina. Le lai mena o iai. Tau mawhai lo asiata malana legal team. E so ta i atu i sa moa le Attorney General ma amai e loa le tala e mawhai na apili whai ungali ale whamasino. Le alan mele utula i mai nei. Wa over ma le lua masina going on to 3 months o whaatali for le statement to see a decision to see a te mai tai whamasino. Le tuli atu. Le se mea amaya. Le ai se mea amaya le la o le asor case. Ma whaapea mai. They are more than willing to tongin pasese ma mea umalato e asiata isa moa. That's not what the legal team asiata wants. Le mana e apili lana whai unga. E mawhaina mai. O ai e mawhaina alau e whai mai alato molimau AVL. A o ai e le mawhaina whaia. So this is the question. Mo whai longa langu la le whainga whai unga nei. A whaifonga mai la le ofisa whamsino. Me la le taunti ilo iai. O ani o tonu maanga tonu ia whai unga ma me whai e ana whamasino. Te tau whaina i te aia inga po ni vaenga o tula whono. E moli ai la tau. They're in breaching of their work. Tau wheni mea. Lewa umana avele molima, umana whai unga. Ale tali ngā tuli mai e le legal team. Me la ia, ta tauna tilo i ele whamasino sili within ilanga ia legal team o ana whamasino. Whaftaima whanua, manino lelo, atatu hela li keisi leo asiata, la sofina ngaro leo ta. O le to te lea tangata o leo pe ua whautua ina ia le to whaelwa i malai ia po leo se asiata. Tu ula la whamasinonga one i ana. La sofina ngaro leo ta. O le ala mai au mai a le mea lea na whai el toi ina i a paunga vo i Australia. Ia. Ai na whai nei le case lea i le defamation, i le teine lea na whai mailanga mol mau i Australia i lungo le. I lungo le sum. Ele ia ma se mea whapea i e taua na luatu langa e taua le case le whai. Ala mea le o tupu i le case le. Le si mea. E matua i fishi ale mea lea o le le au mai o le statement na le ale lo ia alfamsino. I le legal side iPhone. Asiata. E matua ke le seseo na mea. A ho ko kongo New Zealand le fa alfamsino nga lea. Ia o te tonu a ua i le fufuanga le ai nei New Zealand fa le alfamsino le. Ma lo whaftaima whanua, e la sofina ngaro, e te tau na alu asiata pea. Tula epa, leota malau whafonga anga Samoa. I will never allow asiata to go. It's a bait. O le wingo al tala. Na sawi lunga ia limoni la whatata noanga fo i sa whai le lai. Whapea mai. Ele ai se e pe e malu le amainga le fe au ma le amatanga. Ia la me popole ai asiata. Na pau ale mea fie loa le aso e taunu mai ai o atu leo escort mai mala valele avel fatel malo e no foi le famsinonga uma to leo escort e valele. Ai uma e fape mai. Ia le mea ai taunu mai loa se fulu tangi mamolianga le fatale batuloloka. So that is very disgusting. It is. It's a bait. O le lamatianga o le ola o asiata le mele fai. Ona ole a taula malama. O a uia no o fai sao e asiata. Don't ever bother to go to Samoa. Let it be. Mana ia.
Ya, la tatu me ia se la titi ma meo whamasinonga lo manino to le tele. No whalongolongo I le porka lame a sita mai titi nanu vo ile mai Australia. Fatala noa e ta mai titi na whanau na whirito ino to titi se rato sanga. O le whanoanoanga. O le fesili e ta mai titi I le malanga le fionga le lipale. Mia nai na. Io e. Ai nanu ai I love tu le pa fa ai os mai fa mutalanga. I le vala au lia tu le I le fionga le lipale mia. Filo inga ia tai New Zealand ma misio. Le o so fa lava I le fionga le lipale mia. A fai nei lo le lipale mia na malanga atu New Zealand se maliu o le latu ainga poila. Au le o to tongi le malolo na pase se ala tu ai tu tonu o le mea sa le tauna la tu. E pana fai atu. Le interview ta mai titi fto a whanau na whitanga ta tu I tira to sa. Ia mai so rupsina ma. Ya, anda mea. O le malanga le pisa o mai ele toi ina lea. Le ngata ina lea. O le toi ina lea o fono toe mai lato le wapisa o le observer. Me le ilo ai lea. O le malanga nei, o le malanga wa lewa na tau pule. O le fuafuanga o le malanga le nei, o le amatanga o le tau sanga. Ai tātou mantua foi. O le sa ngase le fionga le li pale mia. E le I mawhaile na whaatūlanga. O ne le maua se autasinga malanga whaatasi ai le fionga le li pale mia. Ma le fionga ia Fata Ryan. O ia le o ngafa o ia le Minster o le tatou RSE. Ona o le fontanga le nei. E o mai ai ta I wheloa I ma Minster al malo New Zealand. I le tūlanga o tatou RSE. Wa lewa na tau pule le fionga le li pale mia. Fia o mai I wheloa I a tatou RSE. Ona, ele I tupu mua. Na tatou wa aina. Na sautu le epa e alu e whaafsa nga I ma tatou RSE. Le ai. O le fionga le li pale mia ele I become a prime minister. Sa a mai manino lona popolenga. I le tūlanga le I le toa tele o alo matama whana wa Samoa. Leo mai ngā luenga whawai tu lau le whafonga anga Samoa. E le o toi foi a inga a wa abatu I o lato sa pasauti. E ave e o lato tino maliwi Samoa. O le moe mitinga le fionga le li palmia wa leva o na fia o mai le tūlanga lea. Lea le el malanga le nei, e whetau I male maliu. Lea. E le whapea lai whaasa ai le fionga le li palmia. O le li palmia wa leva na iel whatulanga al malanga le nei. Ia, tātou mata atu. I le tau pati ifo le mamalu le atinu I Hawke's Bay. O ifo la, o le nāli ae ai, o lo o iai nani whawhitauli. Iai nisi o I lātou, le ua mai le malanga I ngā ruenga whawhaitaini. Ai na ua mamai mangase ai, māli ae ai, lo maua ni mai tu ngā. E ta tau lana iai ni ai ngā le malo Samoa, ma le malo New Zealand. Ai mai se lātou o lo a mai ia tātou tama whanau. Lea, ta liu atu whale fontanga I Wellington ne mano des, whai ua lo I lalo I Blenheim. A tau wha aila iai te tautonu wa umana lua mata iai le ota whapetu la epa. O ka o kai whaatumulia le hao. Whaatumulia I le mamalu le atunu. Ai mai se tama whanau a Samoa. O lo ngā lulua whawaitemi. Ese le mana ia o le tima inga o le tuua lalo whautua wha le tamao le atunu. I yalo mwhanau a Samoa o lo ngā lulua. Ia, o le tūlanga na iai. A le pepese mai maalalanga. E pēno whai atu fo I tāpo kalamua tuana I tula epa. O le saunuanga le whianga le li pale mia I a mātou. This moment o langa focus, develop Samoa and protect Samoa. Le toi mai maua le taimi le whianga le li pale mia. E tilo pe whaalongo I le la pisi le lau mai tua. Mana ia. Leota, o le tūranga lea na peo melo o mai e mua whanua ia le telo.
ole taranoanga le alto ina matamititi le o whapeli to ina a whai o le mawhawhanga le o le pāle mia na o so vai lua i tono le malanga le ono le fia o tu le maliu e se tu la fono le tatu se vahenga o le constitution na Samoa a e latu e te alu se au e sangi e se maliu o la se sofina ngalo le Le mea tonu ana ua tala noa le mole mea le vale ma le loto leanga. Oe roa kalangoa kamanga. Ma ka valea ma le loko leanga. Ia e makua tengia se lama lao kamanga. Ia ngau kako whafonga ye. Wo ai mea le tau na o ye, tala noa ana wo o ye. Ona le fe au ia pe asa el pale miaru ingi. Ele o sau pale miaru pe ken save ngo ia inga. Wa ke ngofo ngo fo I le ta a nga e se singa ngo so o ka fo ile nga sau fo ya le nga ia au te faku ele o fai el pale mia se me matanga mani ta o le sa mo anga fa pe o le kala ngo o nga wa sau pale mia fai se me makanga fo o ka fia on la vale le no ni si me o ka nga ko kala ngo nga o ka nga pisa ile ori nga ia le lo pale mia ko ia lui o le o sau fe tau I mali o la to ainga anu lo el mali ona la me le anga nga me asa wa mai so a le nation natali a la mai o matuati nga ina ia tu le pala le asa o le mai longa kali o le il fal mai a le nga sa I me al malo en le ia le vai longa kali la se ngal nga me ai longa ke loe langa o stuia I fa pero no winga fa maun fa le ai ne o sa nga le malo nga foro a kali au ki fa mai o ki ai nga kele mafai lang fa mel na nga kele mafai ale lai fa kalongo mo ka me ki falia ia ro ko lo mo ka kaloko leanga ia le la vai la il makanga kelo ia ko ngam sa wal ka magiki fu kwa fanga nge ya sa interview ka whatever na na vea ma saka kau el ko inga fa pe alwe sa ili le se tanga fu le e kukusa le o la profile interview nga ya ole a sa ngi ka magiki ya kalkalangol ka pe ala kalkalangol ka kaila lo la au mana tua le ota ia sango nanu o tamati e ia na mana onga fapito vai anxiety ia esa me le va to le nei to ina ia mo e to fa ngana ina lava ma tu ma wala lo ina lo na tangata yana mi o lo fine ia esa oi tu le pom mo fa le ma se ia batuela sta mai mea le vo le matal no ngana ana fima tolu I tu la o ma tal no le alo fatele tu tu le pa ia te oe ia futialo Antonio e fai mai te lua ainga o isa pali okay na te sile fia le fo ia pali I taimalang mana ia la ia tala tu inan fai mai fai mai te lo e le ota o le mea pito I silia le uta to baba I le to I lalo popol to ina le ua o ia I malaya o nofo ma ave fai fe au I o il fal famsin mai la tala to ina o le mea na e le o mate ia le to ina le to le a ona malaya na o mate mini e o foi la ia le tama le o limon e tu tele a fa pe le tunu la solo le muan mele o le malaya ko fo kama ye le sa fa tanga mai luma ya te oil mele e ke ia le ke au ai le mua kwa le mea ma elwa kula le mua ya ai le ba ve fa o kia fo ya ele va fa o kia fucking inga ya fa kamilo milo e fa pe wa vai ya tu la e fa ma fa ole tulanga na ole ia na lai na fai mai na po e po tala tua na po ole la foi tala mai ia o melo ku pole ve vesio me o fai fiau ni an wal fa mai
Ia whapea foi la waanga ngai momo pakeli. I- Ai tau o mamano le atunu. Sau whaitionga. Oka sau le mawhau mo kale whai au ma pakeli. You know what lo senga. Wona le lo le bata puia. O whai au au na ia le atua. A lai mele ini. Sole. Wa pe o ye pule matala la laf. Man tua foi. Tala nei sa la lafo ma malo le tunu. A mai se tātou nei fafo. Kai mai tātou le tataa and all this. Ai alala me a vela na whangau i New York. Yeah. Lunga o tupel ma lo ma le tunu. Ea, e le tataa la ai le afo le tunu. Yeah. Ia, tūlanga na iai. La lau, le whai mea na fitu. Tele tangata mai, oka se le mawhawhau. Ma le nei tala e lafo i whai au. E kalesia. Ai mai se foi ma ta waila nai patele a. Ma pe soli wa matua I au lau tale ma fau. I au na le tu o lo lato fa peona fa fai le leina nganga o tangata. Ia mau le upumoni le tu. A fai wa le ame se lotu ma wana le lo se tu. Ia le moe. Ai lo le sau ilunga ma ai mati nga ka dinga mama. Esa o ima whanua tāna lisko inga o makong. Ane ngau whai, alo e furi e moi. Ia korua aso moi. Ia, marunua tui. O le tolu aso le na folo e noa ia iune ia. Ai e suka molo ia. Ia sa kayo. Matango pire, mataupulo tatu iai tongo o le teimiri mataupula. O whiauta o toi tu la fono le ota ma whanua. Lenta o toi tu la fono a whamasinonga. E te toe tā ua rolling o le pāle mia, e te toe tā ua loa I ni au tau whaleanga I lunga o le ni au. Whiauta o toi tu la fono, a le matua me sua malia I atu I asa I lele, I ana me I lunga o pēnt whailangi te mine. Ole fesili le tau fesili toi. O fer whamasingo ngā whaia kulafu. O le ale me o le toi ora mai e le whamasino le tula whono le e tawana activia le tula whono le teimine. O whea oie. O whea oie leo e lātou te loa mea ia o na ola ia le li poki o il whamasino le mele. Le e marula malea I. Fōlinga mai. Na fōlinga le mai le whainga le whamasino lea. A whai loa lai le epa o na moe fi le mule whamasino lea. O to ato e ape a uma. A wata tau na whai se ato whai unga I ai. Mo tau na ese tu samania. E a matu e tu la tuilo mo tu la whono. Peo to tele manu le tunu. E peo le mana I tatu tau rangalanga I mele. Lango le sila miosa moa. Le mata uma tuala tunu. Whafonga uma. Whaalua na mai warnings. Palua. O le whesirila. O whena me o ki whako I warnings ia. Leota. O le au sawa wali le au whamasingo ia le o ki whakoanga I ma warnings ia. Walongo inga lai sawa le wali aka mai ia makarkalangoa I warnings ia. Wal mena le o te whaalongo tu ia. E sawa wali whakasi umalo ia ma le au whamasingo ia. Il te lo te. O le loia ale ala ko e wakulanga client e te e le mele. O le loia foi ngā lai sa wali whakasi mal whamasingo lai whai a mainga kongu yo. O whera le mea sa o le whamaoni o neime. O whea o i e le whamaoni o neime. O le whamaoni ngā ka ki e lungo li mo o whamasino maloia. O la kou foi le lau kei loa le leia. O le o whai tala alto ina I. O la kou foi o e li poki meanga. A whera le mea o i e. Feo I lato li poti o e li poti ia ko ingare. La ele o pongsal la ko vai e mele.
La la ke vai uma i lungo me, o le fo yo mai am fa long mai ka ko me e fa ia kui. Ele tala fea ngai fo ia le au tilo le aisia tonu i fa fo le mere ye. E pe ulangi ai tato fa masinonga. Langa fai kula fongo ko ka kia la ia le ai fai pela va loto to tantai. Mani. Mo fanu? La fa fena mawole le tula fon oi mawole a mio tonu. O a ilo ia o lo lato fa ia keisa tula e pa mai lato e corrupt ma fo ia lato ma lato te le muli ta ina ia ala tula fono. O tulanga na le tula mai nei wa leva na tatau I fa masino. Ona fai se lato fai unga tulanga lea. Ale ale ye tu u fau lava sai lele. Ia mela le ngale ti nga mata le tunu le tau pula mai mai mal fai no ana live a mai le io le petelo fa fai lungo le petelo. Ai interview ko mi favor vale. Interview te meti le mal to ma fa. Wa te wa to ina sa mo fa pe sa mo e vaturona tali le e faisana siaki wa mo sa siaki sta mitina e mo sana siaki ile se la fu le au ma ile o mo sa e mo e po fai e ka malo ele se me la alwa e tali le tu pesa mo o lo ele no fo mau sa morta meti le ai unless for ya manuva for ya sa ile me fa pe sa mo sa lo te sa mo le mo ele tupe tu le tupe la no na funua ma leota na ta ue la wo la na por kalambe fa leanga ile fionga le li pare mia na po tele I moa ana ta ue sisi matu maftanga le matu fainga inga nei ma fanua ma ile mama le tua na anga ile tala no are suile ile le ma fo le fionga le li pare mia malanga dress code na alu mai I tondo New Zealand ma ia tu ile ia la fo le na su ma se rofina ya te le pa le la fa ya tu la tala I ben nei dress so se taimi ia e te alu e vai se tangata e te au tilo le tonga tangata le te alu e vai mali a e laku malau suki o ofu ba ngaia mo se vai ma ngaia ai te lo o le te alu se tangata ele se tangata fo ile e moa ni mea man mena tawolo ele tawolo tawolo ona e lo la ele na wa ele fa alo tele ia e alu le standard la ele tangata le ia e watu fo ia e talia le mai o ele tangata la ele ta walu e su ese se ni ofu fo ile e talia ile le walu watu le te watu ta sina me on mato fio lenga nga o ina mato a o I tono ainga fo I nai tinai e fo ile le olea e tau mawhai o lato ainga I o talu malato mawhau e awa ka ke so nga ke keu fo le ka ke ala ku e fio le Paris ai fo tanta la le fa pesuli e sauli skambali o ka ai sau kongol maku fale olea e fa pena le nga o le alu fo le na le palmie o la alu sa o lava keita mo tanta lai o leo e apo e fainga luenga le luenga le me la ngai lo mo ka fa valvalia o I ofu ai le na te le malama ile dress code o ka alu ile me male me ile fa pela alu palmia malonga I so solo la e alu e mit mal palmia ngi sila ele le alu palmia e alu ina ia tusa ia le ai tata la manga ia te mile alu atu ele o foi lá na tangata la eu causu e mangi la ko ofu manga ia eu me tali ele batul palmia eu le o ko simple ele batul palmia fa pere you know we are in the same boat with the prime minister ai anga la ko palmia mo suki mo menga ia lo nga ka mo o su mangi nga fo e fa vai lo ngo fo palmia ana ele batul le palmia la to ia lo le la to va to pui le e lo fo le tulanga la lo o mela fa pena sia nga si o le mai mga kon mon me ka nga mai le ia fa ia mana tu tanto la e nga lu mo sa mo se leota tu le fi ia utala na fa fena ta alta mo le ave fa lo ia
Mafanua la so fina ngalo le. Ola ka ai pongol falo ia. La so fina ngalo mafanua le dress code na ada fina ni pan. Mua. O le dress code le fionga le li pale mia. Ona la e mama manongi le lei. E le pei o na ofu ia ta i fia aso le ta aina ia a. Ai lona o le fionga le li pale mia. O le e alu e wheloa i ma le mamalu o Samoa. Le ngata i nā, o tātou tama whānau o lo ngā lulu e le RSE. A o le mamalu o le community a Samoa i tutonu Blenheim. O lo o iai susu ngā whaife au. La le alu le pale mia. Mantua, leo atu sunga whawhiangainga mo lātou i e whaitanga. E le mawhaina alu pale mia tu lou malona o fuai. So it's more appropriate i le tātauanga nuu e suluna i e tua. O le whaaloalo e le pale mia i le mamalu le community i Blenheim. Lea la sau e mo le vale sau pau lau whaia. E a mai o na vai. Pea no whaia. O la e o le fionga le li pale mia e mama nongi le lei. Ai a ia. Ia, pangale me iai. So mi tia i le iso mamalu le tunu. You guys are so funny, Shirley. Paula loia a kul fomisi ngai kulen fomisi ngai ka elin ko sa ira ia. Leo tama mafanua. To e lua na ia ofisilia ba tu intu ta tia fole ia o lua ni lua. Ele si case le wali leo ia wala suina le la pos. Ka tatu o sa oi up. O le la posi na uto yo to fa la su. Oi foi ngola uni. Te vanga me te vanga. Sapani ma te vanga o same. Ya. Se me se lu fina ngalo. Am te me lo sunga i lo to fa amo fa nua. La sa u se e tala fea ngai le mele u fai le to ole. E se le matanga o i o le la vai ma le la ma lea na le loa e to teli. Ala le o fofola mai ai i. Lea o le mele mawa ai mota manino ai i o le o i tainga. Under the influence. O le whaaoso atua e lea maoso. A tanga iai. Ia o le awala e suai. Ai tu whapea o tua i e le fionga le li pale mia. Le ai. Le wa whaoso tua e le urupo o le aise se lumanai. E o e whai e tau. Ma o e whai. Whawhena whai tau. Le la tam whai le urupo e kamana ia. Wa o ia na mai e whasa launga lunga social media. But a mai ai. O leo wa submit mai le 600 mo i la ua ia. So leo la leo e whai. E o tau waso. O tau waso. A o ai whai la le lo ia. O leo wana whaanga tonu ina le whainga o le tangi le nei. Ai le avesta o le tali. Ia whawhena whai le lua tangi. O le manino tūlanga leo. Ia o tūlanga na iai. A le la lao e ave. Ia. Wa whai ai la uole la tu ste awa umalo le tangi le nei. Ai mai e tike. Ia whai lo le umanga le whawhawhine. Goodbye, Felicia. A le ura ka ngaka a. O le winga mawhanua ma le ota ele creating ele fiona de pale mia le mta pule. O le pe indirect ele na fai mo morta tala a. Le ai tu la pa famanino tu langa lea. Ja, so. Ele fai a se tala. O tu singa Andrew Mowat sa fai lo social media. And they angale mimita. This is how I see it personally. Wa post mai ngai lunga le Facebook.
whaailoa ia I la ua ia, le ua submit atu le tupe lea mō la ua, mō leo. Tu sala I ngā la le ama iai la le whamtalanga le fionga le li palimia, I tustusinga nei. So that is evidence. A le la folinga mai, wa iel popo le ngā le upo o lea ona o ia lava lea na tu ua I runga le mea nei. A le la taun whaifa au so ia vale sau pau. E oi whai le tangi. In what capacity o la tangi? A le wai tu so le kau kawa e le upo o lea na ia. Ma wha vale ai nei vale ia oi whai le tangi ia. Wa su e la ua tiken the one way how to heaven. Mana ia, le lau manino, se tatu ta pisa la titi ala nuele mo le atu ina ia. Le longa se me umana avatu le pare mia sur pan mia le mea. Fai atu le mea ngale wako am feko koi mai nguku ai lem fai ya. Ese uma Windows se philosophy mai tonu complaints at ngata nei. Tika ku ka pisa la kiki ala isi mata upulea. Leo ta la sau sila iai. Ile ori ia ua fai ele la e ono a afia I maleu po le ostadi. Uso kamaya tu le pama mo fanu. O angwa le kango le I ofi e kango sa o an maala vivel. E fa ko kango le ofi le maala kwa kango le ma. Le la o la wali e fai mele. Tantonu mai o ro taimin nei. Ma kwa I popolea. Ya. To I popolea. En taimin nei. E te tau I le vaenga lea, o na mafau le mua, o no I le whai ni mea. Ia, mea mua mafau ia oe malou tangata I te tonu le ngaluenga. Mea mua na te mafau ia. Mea longa lua, mafau ia oe malou ainga. Po le altu langa o ia. Mafau la ia lea, o ai le te servinga. O le te servinga le malo sa mua, I tono mene. O le e sa o le saunanga lea mofanua. O le mea na amai lunga le Facebook ka le I leo moe. Lea na tala noa I le pale mia, ma fai mai ai lol pale mia, ma amai ai lunga, na amai sao ai lunga I. Ai sao le I leo moe fai mai. E le ai ua tangol tanata ma fai le page. Fake page. Ai tu I longa I noa inga. Le lau le o mantua. Ai mana tua. E le mawhai e sesi tāta ngofum whai ngā me ngā vai kaimi. Ia. O lai sau ai lalo na ia ingo. Ma mea uma, ai vai lai e me ntu. Ai wa kua ngofo leo ia ma whai o lo le afu. Le su. Ai wa ku I leo anga I o I le official pharmacy ngonga. Ia mantua. E il tāta le tau o tu ele mea. O ia nai na te vai a lei pe whapea. Pe e tau na wha tau nu pele ai. Kai minga ele wakus ka mo, ele ko wakus ias ka mo. O tai malangi ton, pali tai malang. Avakua I fai o le wale ia, fai o le ia ngai o I whamsingo, fai lo mo whamsino. Paila ia ele me pito silio na leanga na. Me pito silio na leanga. E tingana se atu I le amatanga. Ale avakua o ilungai o le se. Lala mele ue. Le o toi o mai nei fai mai. O le ale mea ngā ua whewhewhe I tu lunga I oe, e mori mau. O a isi mori mau e whai, o ngā ua koe ka umea la kou ia, le pepelo ma se o la kou mele ang whai. E le koe mori mau se si, o la ua koe whai la kou ia la kou whamsingonga, ma ua whai la tau whai unga. E ngā ua ko kūrunga I o, ese o mala kou mori mau. Koe whemisa ia lunga I o mori mau. O la lan mea la leion tu fo la vai ia le fionga le li palmia mal vaenga le lunga I oe e tali o mea. Ai mo meo ka fo ele mele se tu le pa o ke musu ke le ka o le upulo fa valvalea. Al mea ko ngale ka o fa valvalea. E ke vai ko fa valvalea ala fa ia mele. Le ota. Mai le ufali. Wa mafia lo fa so. Sa wa do wa tele le mafia le valea. Sa o ele tala a le si to inol matung dan fai lo natali. Ala tu afsilia e fai au por la mo le la tu pese fai lo ke fa la vea. Ando ko ke si le fai. A felu ka mase. Pe meno ka ma o ia la fa valvale.
Wale fa la vea e fa vale. Ia mo fa no la so fina ngalo ile tu na tonu ale na le wa tanu le fam sinonga le. Se te mana fisili tu la. Ile tulanga le fam sinonga le te I el to le ma le mtapu le na le mo le mai ya le. Le tala le ale le mai Australia. Ele o ia na faia. Ele o ia na sa le ale. Ia. Foi mai o tata foi fake page ale o mai nga ye lu. Dona. Mana tu foi lá. E muli fai lá na tu singa le a mai le tupe le. Alo ia isi na tu singa before then. It's the same page. E te pelo fua la le bolia. Se pelo fua. Pelo fua le fa pe e vale uma tangata. Le ala wa fai au me valea. Na saula e pelo la tu no fai pe o el tangata wa no ma fake fake page. Le ai le mani. Sa e fetalia I lunga le same page le. Muli e tu o lunga me ana le la nga ele fionga le li palimia. Wa fia masina afta sa lofa pe mai o hack langa page. Me mele mo e mo tangata pe pelo. Wa le longa ato vai e langa live le fai mai malisi fo I te le lo pe ma ile nei ta ma tau le ma fai na tau ta. To make you o le ringa. Leo le iba. Ia langa na ia. So they are the same attitude as Limongi. Oh yes, or na vai me or he's now devoting the truth and all this. Say na o pepelo fa so fa mai bo fia sam ali fa esene he's so full of it. Tole no winga la le toma power me le finga de li pali mi ngano for pali ma mention de mera. Yes. You see fa utana I sam. Me tona na le fa tu la epa. Ilele ai o se tō wha ale awali ia wo ne su le fionga le li pale mia. Te ino mama fau. A walu ne fai e tupu ni pēwhia. E saula le lupo o le tau si ya umalo a inga whawhanga mwha lava ma la wha onga lan whanau. Wa le nofu mfe fuli sa I po fele me te tau na whai. Wa a whamao ni e lai pepelo umai I mene. Ile se me la te whinga renga I tono le. Tanga renga leo. Goodbye Felicia. O tōna le corrupt ai maleanga I tanga renga. Whaftai, ia o na loo vai tu I o ruma. Ua uma tau, sa te pena iei. Batu lava no, leo ta mea I langa nai te tau ma ua le ma te California. E ini mtau pu sa mtau pu e ngalo e te pena iei. Na pawala o fautuanga fo ilea ile vaenga le lenta tanoini. Ta o fautuanga ile le fionga le li palmia. A umalo mele ai le famonia e malo le fionga le palmia. Suro le oria. A vero le oria famsingo. O ka fon kalo oria. Va kuma le ile euskali o kom kalo ka umale oria. Ya. Ale foi esse fuanga. E alu ai a whaperta tō mea. Awange koe kou file muinga mea le uri. Nga sau la mole mea e le whamaungia la komea koe li liu I ere roa a kaloka. Wa kaunga whaisi fufuanga whapena ina ia kakia I roa awange koe kupu ngei mea o le alua o lea ia e whawau ifo le mea ia sauku umai I angkamba I e kongo le whale leo. Sauku umai I lako lo ia walae e loa whamsingo lai lunga yo. Ia nga ko so ya le makanga ako isa mo se makanga sa mo ngi me kupu mai ia ole tulanga na ole na o nai mata pu ia no pikia mai ole filo inga le ana bon mul pola na rosa ia male afu male regional director ole UNFPA ole United Nations Fund for Population Activities. O le winga la o le vaenga lea, na watu I Samoa. Na watu foi le e tala noa ina ia to inga funding se watu e funda ia le
tūlanga leo o tina maitanga. Ia o le saunga le mū o tina i te tono a inga. Ia ma le saunga le mū o le youth. Lea lai e le tatou, le mele na mai nei el malo le a tatou. Le a mata mai lava le pepe se i alua e taurunga. Ia vai a ele whausoi mai o funding sia woma. I tonu ala la i funding sia. Alua tuarta malo ala tu miti o ma nei ai o le lato maftanga na whai o. Tala noa futa malo ai le ma nei o le mele o iei a le whato whala inga ale malo. Ia na tali foi la ia le o le tamaitai Honourable Mulpola. Anne Rosa le Deputy Prime Minister. She's a Prime Minister now. Io isa molang ole away le. Ia ma nei foi le tali le tamaitai. Toa watu sa o iei le tūlanga o le whato whala inga le o iei le malo. Ia o foi le tūlanga le o le puipuina o tina ia maitanga. Ia ma tina foi o le o maitanga ai mo i funga e ele fa le tonu o le tamatiti po le alto nga me fai o le funding la le o atu nga le e fundu mai mena ele to po le foi la tatou foi le e tausu e mai ia pa wale mea ai nga fai o le fai loi o ile health fai loi o ile malo ia o matu tenititi o le maitanga a le mo mai e ele fa le tonu o pe ia na mai la ia le funding sne e tau fai fo le e tausi el tamatiti le pe tausi ele Komana mo wai ni fa man yanga fo le mana ia yo fo la i le tatu mele o le amata mai tamati laiti na sila nei funding o le o fa la mai fa nganga mai ele malo o fatasi mana ia se o mene ta fi fa longo ye ko le ko fa longo ngai me o le o so o fa misingo ngai le ima se me sa mo nga me o fa misingo ia asta sinam ta po e se o wa fia sa no il ta po na ta to me ia sa no ta po le mana ia no ia ta manino tuale o ta wa le ne ta fa ale ne California oi mai no ti lo no comenta foi yata ma mea which is le winga le tala man fantalanga tato ti lo ye le fia tau sanga o tua nai te a vatu se manuia fa pe ya Samoa a wa talu nei na tu la i mai le fainga malo fo mal pa ingas full val nei emma eu le sa ato le manuia i to tono Samoa emma eu ona manino atu nei fafo sui le fainga malo sui le palemia le la tau te tau mawhai le atina e ino Samoa. They're more than willing to help Samoa in any way, shape or form. Te leo whamanianga nei. Ia te whaftai mi ele ilo na lofa maleanga lei. Ele sa ato whamanianga. Ia e to atu foi. Le tato whainga malo le nei. E a vatu whataatia le funding ile mtanga luenga o le organisation o lo sa ye. Ele per mele sa tupu. La watu funding ma mea fia ai. Tu uela te pese fa fete ina ile fu e ngala to tanga. E umai o fai longi a sainya mai sia tu. Mali. Ya malo mana ia vaktai le tai si va te le o le sim tau pole na te tala i le songa fua ia le wala papa fua a o i tawhaingata. Io, le whatukuina i a pani. E na tala la e tatu tama le Honourable Ale Vena Ale. Na ale New Zealand. Ia, lo inga la le wai nei, a o le asola nga asonga fua ia. Asonga fua na tala i le mele. Ma nei a fo i o le launga fo i ale ambassador a ia pangi na luatu. Ia whapena fo ia le launga fo in tali ei ale ia i le Honourable ale i le ambassador. Mana ia fo ia mana ia o teine lea na ia whaia le na MC inga le aso. Ana ia se o mea ia le ua amata ona le lei o le tato atu. Amata ona le lei mai ua whaatulanga le lei mea uma. Le lei le whainga o tato mea o malo ia atu i fafo.
ia matuai ka vai ko le fia ole ia pangi le fo le wa mimita da maloa ona wa vai tino ia le ngaluenga wa fia fo la lon fina ngalo ia le vai le ngaluenga ia ma ua toi saingia fo ka malo o ana pol ale vena yang kong ia inga yang mea nga fo le Fio lai. ia fa ke ko inga ala e ko mo mai la ma se me fo le fo le ole e ko fai ele wala papa pe ing me fo e le anga ia nga ka le su ya pangi va ia Kamalo e muku de vai ele muku de Yeah, but given now the funding now, they will have either a year or 2 years for maintenance and all that, which is good. Development. Yeah. Ai te vai te le o e taula le wala wapa lena fai o le way bridge. Pei fole le se wala wapa ngamakua I la establish ale ia mea lai fai ele I whape voe nga se awala wapa e alua I lunga ta vale voe le pia o te mi timoi mea le on matua I solid ale o le awala wapa na ma nei te le baba ai atu I mea la ua ngai on nge ia vesi la ua I ave il famisingo nga ka ma mai ale ala vai fai ale alua me ia al malo ele ia mse me o le mea lana tato uma le fa mai peke chau pipi pea ka ko va I mele la ai so ia ka ki o support le awali o mai ka ko mai I mele al malo ki ai nga me fa ia le awali nga ai mau e o ka ia se va au le sistem ta punto tu le ama panua e pa wata to le si mele ole mele na asimta pulena fai mai ia le ri le ia li moni fo ila mo fo fatan no ngale male upole ia fai mai ai fo le ana leo mai fa fo ia le belen a mai le HPP fa mena mai le HPP fa fo ia tata nei ngaluenga fa vai temi mai la lantala anga leo mai ka ngai fa fo ole kele le foreign exchange la ia sa mo o atala ia le mo tantu silalo o fa pe la tatal no il mele so no lua se lau montu pu to iki lua se lau montu pu afe tangata sa mo na tonu Amerika le sa wole le si tele o vai nga tupe mai ia le amatanga ai le I fai ngai meo RSE e pa ingo me se lau montu pu afe tangata ia sa mo I tonu New Zealand al watu al tele o tupe Australia tele tupe le sa wai foi balu sumo tu puafe le o I pekangia mea na dai ai umata tu tangata o lafu e lafu uma tupe RSE tenga alfa fe la verkausang kan kai o mai afu aku la I kanga ngai Amerika maka kai ngai mal ile kai nga bo al kupele o mai le RSE le pengalu ngai fof le va ko ka ko ngai fof awala le avisenga tele ele wali ia le tala le ka ai fa petala ia ai le mafu fau le mena o lai sa mo ile tangi foi na alwa ile mele COVID-19 wai no lai sa mo ka ko ta to ne na lafu tu me sa mo ile I fa pe ala na fa temul ta to le lafu to ta to sa mo me la ngai fa ko I le wanga le si so ia le o so mai me pelo e me e fa wel malo o ka yo fa ma o nge me an malo e fai o ma so ko pelo ma mai fa o ia la me o ia to malo te min ko ki kia fa le ko ngol malo ia o ko me ia ole tasina va nga fu ele le no fieta no atuai mai le se por kala me fu le fu ta tuta no mo fa ele se por kala me initiate mai e Samoa ia le na le initiative la o to na New Zealand ma Australia o te la so no mo ele o se initiative al HRPP o le tau sanga le malo New Zealand I atu moto al Pasifika ele na o Samoa na whaasafua uma ia Tonga Fiti Vanuatu Samoa Salmona po o ai lava e tele ia tangata
whainga luenga mau mai ai, o le tau atina ina la leo whatoanga. Ale nei o matalai whamai o le HRPP. Io HRPP o tole no mai, tau te mai, kipi le mea, o le tatonga tamatiti tauna maola na whase la uma ea, pena se onos huta la, siringia. Tipi transport, tipi me ai, tipi le whali, aia. Taito aiva, taito se fulu tangata nofo le poto tas. So, that's it. Ia, malo, ia. Ole mtau pumuli atua ia, ula tau ia, ia ona watu ile leo na alo whaangai nei vaenga ia na matou te whailoa, ia. Ia, o si o anko fo ile o pali i tui vaisi ngano a mata taunganga sivafi, lena pi. Yeah. Oh, yes. Yeah. Wa tu malo ia leri. Ai eila le sina tamai fa matalanga la voleo langol tambale na le to o Samoa. Tele tantan to FCD mai atia uma vili mai atia pole ale me o to o tambale Samoa o le vakele ngale ilo. O le tangata na alu fa hitman ele mafia. Yeah, cha. Ele na alu fa hitman ele mafia. Na lokala ia le lalo le mole me le anga. E na le tasi hasta mai pua se tu lo Samoa e alwa toi le light foile. Ale pulu na e watoi lalo na me ai. Al tala lali se fulu tau sanga o loka ila loinga. A ola na wola in kia pi vo e la poa ele o kali vo ele umia. A la pola na la tua watu le kuspaia. Ave leo pen foi na watu lalo. Ia na ave le ia. Al se fulu na tau sanga mai le o fai kau kuspaia makalo ile ko po afe e o ki a afe vo e elu ese mai. Mai la alva venga na te ia wa watu le tusi lalo yanga ia. E sau lungo le la foi fatan no. Al sau ngana o man na o ia detective ma leo umai o i Amerika. E tango ka u matanta mo lulunga le la vea ile i tonu il mafia. Wa o drugs sa mene e. Tala le li laka li se lau tangata po o se lau voi tangata montupu. Wanga fasi o kia i kongol mele o hitman. La talata le afe tangata na ia avea voi le fa malos. Ia famela tala le. Kango lo ka uma. Failo e mal tala detective malvanga le. Ia olele. E uma longa fail kalonga le. Avelo e kengo fole utau. Ai fili o ile atonu e te alu ia. Ai le o se atonu o tonu nei Amerika te lalo le vava ingami. Le na vile lo le i o i Samoa. A o ina sto ino o mali atua tan mafili lo. Yep. Ia o ia sa fai al pali o le rida. Okay. Ia na la na fai mai lo to ina. Ia o le sangi atu o e ona le atari ina. Mala tala le o la no foi tono le o la na potu fo le. Tal ta silva veo. Ai vai lo ma alo tanga. Ma alo mai lungo le o fa malam. Ia mai na talo le tu on vetu le tu ia tese. O lo ngai woki. E mai nga punga ko kongol ka mal fanga vo le fisile o ke ngai ayu siva. E o siva ayu siva. E ko male yes. Mai lo marka ka. You're dead, you're gone. Ko milo marka ka punga lo ka. Io. Mai tala leli. O le Samoa le ngala ko kiri ngai. Na senda ko ka mo lulunga ia. Wa ka ka i kongu ile il mafia. O lo ia. O fo mai. O Senate fo ia i tu tasi tonu Amerika. Tangata i tonu el malo. Mai o ka umanga le kongu ile il kenyi. E fa fe nga ilo ka kala o le o i falkan malo le la alu oi. Le la alu sam. Ia matala le wala ki o Samoa ngala ko e fanga mai. La ko Samoa si le o ka ngai o si vala mai yes. Ia. Pa mai lo io o. Bomba. Ko lo fai lo yang kambala male bal. Wo si. Ia maleli. Avatu ana ye Samoa. To tuli lungo le. O le tale. Al male vale. Kisi lo ia Samoa. Ia male ko sa wo lo ifo.
Baliu nei la tama lai o Samoa wa to ne ko ki a ko le luas futa sanga sfulu sumo tupta sanga o no foi Samoa o la nanga luanga la na la lo foi Samoa la tu lo foi fe au ile a onga foi le rima okay malelen foi en la foi fe au ina a o ia la sa sau e watu tamaki fo ia le o fa fo ia tu ina America fo ia ia e alulanga i e piki ngai kamaki lango kamaki ngai wa ba e lau ke le lo po feo la ko ainga mala ko ngu yo i Samoa wang fang ngau nga ia le tipo ia ngale nga ia le e vai masu e ia ainga mena e maliu ni la tamo na wa o fai feo ia ma la ngalu na nai fai ia fa mai se toi fo i fasili do ta mo o le cost of death e unknown o le hale le se mafua na ta oto le vai e suka la ia e suka tama io na ta oto le vai ia ai fai mel fo mai na ta oto ai lo a vai fo il fatto tama la o makua fo mai la ia o fa kasiala menga o vai lo na fatto ia male ta oto le vai ia nala na mali wa ai ile aso na so ai na manuia la ta tonga ia e te o i fo la so ia wa fa ina il fatto ia nala nga mali wa ma ia o te masangi le lei ia siwafi. Longa noa sai ngoi Max. Dai mea o mai lalo i Christchurch. I was only 15 at the time. E o atu mai tama pi i le fale o lo brother lea. O le lato lea. Pira mai via Mark Lewin o Siwafi, Samoan Joe. O Lule Ota, la to umane Rick Martel. A ola na pai pi inga i lalo i Christchurch. Sole, o te wawe aru le fale. Ono lea, tope le whaingol mea ai. Tamane o atu whaari fufai ma le talo. O le whalai tupo, o le sapasu. E matua i tau sa sami. Matua i tau sa e umalona mea ai o whatu loa. Ia le mo umana tau sami. E mo foi to atu e sela mai tono le me. Yo o te mana tuai wa fai langi le folaunga Samoan Joe. O nga benga tele le sa fai. Wa Samoan e mo tau tanga i fo iai. E le pi i Samoan Joe ini se vai. E le pe bafi ma le se vai anga ia. Samoan Joe fusi vai. Ola unga luenga tele lea e fai le vai mafanfana fa masima e fai ai a awa Samoan Joe e mun muli ane o iloa e fiu e fai e mawai o le utu leo o si va a fira ia tala ali ma fanua la fava esto ino Samoan lang o le sa fai o te fatu o te fia tele ai fape mai la wata no mai fa nene pira mai via o I foi no fape ai se fai ape mo ine mea ele tama pi ile la tune America ngoia King Curtis ma wa la ko e ma numi ma le me wa uma le ulua ina watu matolpi inga va King Curtis, can I touch your head to make sure that is real? You know, that's how I got to know them. Or the best friend of brothers is Tamaleo Siwafi. And he was, you know, it was amazing. You know, what falong ole tala tulangana in trouble like Siwafi. My goodness, Siwafi, all these years of PE New Zealand, and I've known him. He's a clean amateur wrestler. Yeah, and onale. Whano noi no ta mai wa whai ilangi lana fo launga. Sa tau ma whai fo i tua si o tātou atu nuu. Ina ia whai o langa o tamaiti nei le te whati poti atu. Nia whai mai se le tua le ainga i le wala o le tua i le fo i alo le atu. Sa tau tua fo i ele e ala ta longa le wrestling. Sa tau ta ua i fo i sa mua New Zealand Australia ia mau o mai nei Amerika. E fōringa mai leo ta e laki ka kinge I o lewa ngā lomi maso I au pi ka kinge o
O le vong si e au pi lo. O le ora o linga aku o ila ko si ia. Mai, o le anga te le in ba le au pi. You know, I was very fortunate, to be quite honest. Very fortunate. Fai I langi le fōlaunga le fionga ia whanene pira mai via. Ia le taimi nei le malau lau o le pi ia toi ina. Ia o te taimina o la I titi la va ia lana grandson le ia se Yuli Dwayne. Even Johnson le tamao Dwayne. He was such a tall, you know, man. He's so handsome. Yeah, si vafi. Yeah, le fionga ia luleota le sa fai pule. Yeah, Joe. I got to meet up with them through my brothers because they are best of friends. I've heard them like tala. E longo fia la tau mu atu ia pira mai via ma le au malanga. O le fo ila atope se me ai mamafa whaatari aila. O le tau sa sami tama nei. Ungo hora kaku. Samon cho ngaro ki ngai ngai whai o vai kere maro. E rangi ke sera Wa pe o kamara e sa mo jope se ki a vole le whai a inga ka miu. Ya. Kamanga o langa ia le ka ki ala kusiri. E hali ka ko ngangi fa mai. O le fa whai inga lau kamanga ngi. Ya, mafanua. Ya, na o tatu taimi ava tuiala ava no ya mafanua mo tatu tau muri sa e manatu ai ma. Ia lelei whaftai lau whafonga angasa mo le nei taimi ia o lewa mai e le pokalami. Ai mātou tele I watu se whatofa ia whaftai I le tau lango I le pokalami ai tatu paanga. Whaftai le lango mai, whaftai foi. I le taimi o mafutai nei I malo tele meleke. Ia o te mole whaftai ia tau whaalolonga. A wala me tau tupe, tau se leni. O le wala au lia whai aingai I mai o whaatau ma mea o tau foa I moa o masio ainga. E papa mātou tu moa I tau whaaloalo. Whaftai ia lofa le atua. Whatutumu mea ua whaangau ina. Tau tanga I mai le pale le nei. Whawhetai I le uso I a tā lai tuman Val Smith. Ia ua wha mea lofa mai a te ia le pale. Sila fia tina, I love hats. Ia whapea pale e whawhetai. Mo I lato uma sa mai ia whi autus tu sia. Ma mai whamanianga whamai ia whawhetai. Ta tonu whaatasile atua mo utou. O ani mea o whaangangau ina tu sai matau aru lofa ma whainga malanga. Ia lofa le tutumu mea. Watura whaftai whapitoa ia Anna Fredrickson o le tausonga I loa lofa o si a inga. Whapielo mafuta mai ia maua le taimin wha matau mai ai. Ai whaasilia le whaftai I le sunga ia la epa whapel whaitua ia soli manofo. E le I tamala le taimi na matau mai ai. Se ia o tae au le la matatu a whamawai ai. E le mawhai tae au uma aso uma. Tamai atu la epa pe tau sila fia. Ia e ita nitu la epa la tala lea. E mau te whio solo e ngase le sunga atu la epa. Mai tu la epa. Na, ala tu le mai fia via I solo. Ya, e ngona ai ma fau. Lea sa mata no ne ma ta fia mali I ta no fai. Sa ele la ngona vale fa pe count your sleeves. E te mafuta tu le il fanau. A ele la ngona fa ngani wa ma fana fo le mafutanga. Sa mata mafuta I nei. You know, wala ngona I fo le fano noa, but o te taitonu. Ele o ma ili fai yaso le li. Te mau fo ini so tato te toe mafutai. Pe u fo linga mai wa tatau na sau le fionga ya leo te asiasi mai ya. Anaya. Ya, le tulanga mo le toi al whaftai ia mo I latou uma le sanga le mai
ia tatonu e foa'i e le tua mea ua tau ua whaangangauina ono i maua. A tatonu o te talo fo'i e le umai i whaiaso le li'i. Iai fo ni taimi toi asiasi mai, ia toi maua i fo i se tanga. Ia, ni nātu la epa, le ota alofa atu ta whailoa i le weekend nei. Ia. Ia. Le ota ma whanua, tasi anu ta apule close ele tato na leona tato matematenga. Matematenga ia maselu o fautuanga ia mo parota rua i tutoi. Maselu o fautuanga i se sui tamaitai. E ono ia se sui tamaitai i tau wamai mo tato waimonga ma falali. O awa te tatalo, o te tatalo ia maua ni sui tamaitai. Mo vai maunga whaapea whale a lili. O la talo, e iai se tamaitai e sui tūlanga i la fionga i ato e lupe. Ina ia maua se, ia ai, e le tuai po ai fo i se tamadii. O iai le anga maa ma le tamai, e mawhaina tau aveina le fu ale ainga fast. Ia te tai tonu o tau la whaima. Tal pupuni telo whawhitau le lotu lai mai ina ia te whaawawa le laini o tatou ainga fast. Ia, tai, leo tau te manatua na nafoi. Ia, o te manatua ai, ia atonu fo ia a sausi te maitai. O le a ave i le whaalolo fo le koe avea i se whamasimo. Ia. Ia ngā kairo i ngā mea pe a whaapea o le a atu mai se te maitai. Ia, ai, e isi au tama i mea la diti le tau whaali atu ia o nā whaau maila ia lea. Pea whaapethi ngalo i ia lei pe ana u whai atu mua i le fionga ia futialo. Ato nio. Le ana mātou mafuta nafi. Whaaftai tele lava mo le mafutanga nafi. O toi ina o valus fulu ono na tausanga. E whai poi po atu la i le te maita i to e lau. O urima. E mai le nuu leo a tafu. O lona tua ngane lea sa dokta i sa mua Dr. Semo Koro. Okay. Oh, yes. Yeah. Yes. O le tua ngane la na o lumatua. Ia, whaaftai atua i le mafutanga nafi. Ia, o pa ia alo sina fo. Ia, alo sina fo ate alo ma, le alo mali atoa. Ia, whamalo whaaftai. Ia, mana yuso umalava pe o pulea i Elizabeth le mai mua mai tatu mafutanga. Ia Helen Sieni i Sanganga, ia Juliano Bryce e Ma Hodge, ia ma uso umalawa i lalo back and say mana tu whaafine lo iei. Ia e tele ana a mai o lātu whaamunianga ma lātu whaaftai i tātu Pōkalame. Ia lātu ai fōi sa whaaftai fōi, whamalo lau sunga tu lepa e tali malo lei. Ioi, o tala fōi ua ave mai, ia, o oso ai fōi le mātu fio atu i nai Amerika. Ia ai fai foi male alofa foi ia langa e fu ala foi le tai il tea ia ai pe nei vai taimi ia o naua mo al manuia foi si vainga na tu nei fa te telea ma nei el falong long watu malanga si vainga le ia am ia o lua o tu ina me foi ia ele io o ele to tele ia ai fa te ele alofa le tu nai mo pel malo si la sunga tu lepa ia fa pe fu faltua ia fa pe e umala na lango ma e fai foi ia si vaenga le mo mato sui nei New Zealand ia ele mai le tala ave foi al vaenga le pe mai foi nei o te lo le la mai lo sa te mato ie no fotu nei e mo fai ein tal tele foi le ai i lungo le ol mato tina ia ona o fa pena tu ile ia le fa te tele la mo le no tu vesingano mama fanua mo lo si la fia ua tele o fans i nei Samoa all over. Absolutely. E a fuasia. I leo ni fōringa i leo ni a. O le tautua man au nanga. Ai. O le me mo mia. Fai pea. Aisea, kaku whio kia i ngei mea. O lo rua wala awina, maso wala awina. Se whatau wa artangata. A o lo rua wala awina. O i loa ai o rua. Tātou e langi. E leo se loa ni meo se fie lo si tangata. Au le lua au nanga i asamu.
e tau longo pui ali i o tatu whiotia mai mea. Mele, mo te natanga whaftai, ia te urua tu whine, ia maleuso, malo le tau tua, malo le ta pena, malo le tau wata. Whaftai mo le ta pena, o le nia whiawhi e ui aina tele le ta whauwale o mawhanua, le ta pena se mtau, ia o male na, e tatu tue whiro i ta au, mawhanua ta whiro i se minuti o mua leota, whiro i le te whaftai tele, mo rurua wanoa, soi fwea mai manuia. Soi fwea manuia. Ia, le nā Samoa, o le mātou toru le o mātou tapena. Ia, ona o le toi pō muri o le tofine ia mo whanua masionari. Ia, ona tu wa atu le mo Aotearoa i le aso, le fiafi i le aso atai au. Ia, la leo o mātou fui toru ai le nei a fiafi. Ia, se o mātou ngarurue. E longo puiali i lautou fita whafonga ma lautou whafonga anga Samoa. Ia, mo se urui teimi. Ia, awhai tu whau mana ia once a week I mātou te fui toru ai. Ia, why not? Samoa mo lauta po inga ma lau mai moanga le nei a fiafi. Ia, whai au masuio I la ua tu atu le mafutanga. Ia, mātou te whapea tuai, ia, malo lava le tauatai, malo le onsai. Ia malo fo ile mo te minei lo tatu atunu mai ai ona tai mai maunga te tele se ia pa ia tu planga telefou mo fana witi matu te fapeatu o matu lava o ona le nga io matu faia se fainga ia tau tu iti ai le winga tau fa valea ma tau fa leanga oro pesi nei fa mai io a o so matu a si foi mese o matu ngai o le o le longo pui ali I o lau whafonga anga Samoa. Ai ere manatu. Tātou tui whiloa I le temi nei a tae au. E o atu la ua le awhiawhi I a whapiu te fo I mena vale le ua tuai. Tātou maroro nei se iwa taunu se ia via le asto nai. Pe a le tarwhia ngai le temi tae au langa o le iwa le va au la ua. Ia e whai malanga I se tuai ma LA nei, ia, toi fo ia tu ia o te roa mo se fia. Su fai tu la direct flight. Ia, melea, ia, Samoa le atu pele, manuia, ia o te tai, wha le atunu, wha le malo, ia, te tai, wha le kalesia. Samoa na lua, ia manuia tere o e Samoa. Samoa tutotasi, Samoa tuila, mamanua, America Samoa. Samoa sala lau solo, ile lalolani. Lautou on masani tuila epa whaaftai li o sua. O te whaato wha soifua ia te soifua ia.